Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
matamua o lea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lo wha maoni o lea lo wha e tau i le oti tā lo wha i o manatu o lea wa e tu i a lo whatu e mana tu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na mana o i ai ua le lea uma i le ala Ia Sisilai Sila mai a ia i nei mea ua o whai o lalo i fole tunga mau o te taua tua o fo i mai ai Umatu o si o uola Fasia i ta i whai tionga Ae mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili O te whiwhi e whatalofa ma whawhiloa i mawhua lofa atu fo i a te oe. Ai maisa le atu pele Samoa i le nei fo i aso fo o le aso tonai. Ai o le aso muli fo i leo le masina. O Februari lua fe lua sfulma le ono o le atatou whaamawai atu i ai i le so. Ma loa fua ai lau ua maua. Sula fo i le lofa ma le anga le leio le atua i le nei fo i aso fau. Tai mai loutou soifua o tātou wheiloa i luma o le atua ma luma o le nuu. Ia ele o tua o le nuu i le me whala wasi. Ia ma mapusanga to'o tu ngā o le tu mau. O le tu unga mau o le tangata. Ia e ui lea. O le anga le lei le nā o le atua i a te oe mau. Wa ia whai ai le vāvenga i le tae au nei. Wa ia whawhangu i a te oe. Ma wa ia wha ala fo i a te. Wa ma leifu wa ma iai le atunuu. I whanunga le lei ma tō whanga mā lū. O le aso fau e wha au popo i lo tō soifua ma so mā tō wola. Ai tātou wha mā vai atu iai. I le aso muli o le masina o Februari. Lua afe lua sfulma le ono. Ia whatoa tātou wheloa i fo i male ma Februari. I le lua afe lua sfulma le fitu. Au le nei tai au, e le wha i titia. Le nganga wha aftai. Ma le whaanga e tia. Ia awai le i nisi upo e siri atu nai lo le nganga wha aftai. Lo tātou tapa au siri le langi. Ua ia wha tawhai di au vale. I lou tau se fua. Ma ua ia wha moe fo i le preau langa vale. Ia ai ua ia wha te i a te oe i le nei tai au fo. Ia ia lava la le lofa maleanga le lei o le tātou matai le langi. Ia ona o lana pule wha soi fua. Lea ua tātou toi pene iai. Ia ma tātou lau lua whesile whai i lunga o peau mangalu o le ea. Ai mai so le tautua ala si fongo Samoa le radio Samoa se fulu lima i vatolu a mo i aukilani nei. Ai o le wha mo tasi o ono le nā tesi ma le tasi. Ia pia ma lu tātou atunu pele i Samoa. So it's 15:93 a.m. here in Auckland City, New Zealand. But it's FM 106.1 in Samoa. Ia whatalofa foi la i le pa ia maulunga o le tātou atunu pele i Samoa lo. Lo pia i lau whanua me ele o le atunu pele ma le lātou foi tāpua inga. Ai, mua lava foi. Ia ona whaatu lou le tāwhatolu o le tātou vānu nofo.
pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le atunu, wha le anganu. Ai matua le tuu ia te utou leo whainga luenga tutofia le atua i whata whaitau langa e fia. Po whea lava le tōwine o lo puna ua i ai le whaiwhi auma le whale tua. Le matanga luenga o lo o tausi ai le nuu. O le ale e kalesia ma le tapua inga. A watu le wha malo. I lau tau te talo wha pia fo i lau tau tapua inga. Wha malo wha no manu i le tua. A wā Samoa. E le ngata yo tātou te ngata o lo o alala ma papa au ma tapua i mai yo tātou lau whanua ma ele pele. Ia e whapena fo i le nei atu nuu o New Zealand. Wa avea mo tātou a inga lona lua. Whapena fo, le tātou a inga fo i Australia. Wa lata i le selau wafe Samoa lo alala ma papa au i Australia. A o le atu nuu le nei. Ia, wa ovala i titia ma le afa miliona. So a little over 500,000 Samoans, or of Samoan descent, are living in New Zealand. And it's a little over 100,000 Samoans and of Samoan descent reside and work and play in Australia. A tātou se e tulai Hawaii. Ai, ia wa ova e lunga. Ma le lua se lau wafe Samoa lo alalai, ma papa ahoi. Whapena fo i le malo tele o Amerika, o le tuainga whainu mera fo i le nā, o lo o tilo iai. Tolu se lau wafe Samoa. E tango la e whaatele, e lata le nā. E le tesi ma le lua miliona tangata Samoa. Olo ua o ese mai ma le tātou atanu pele. Wa Samoa lava ia. E nā o le lua se fulu wafe tangata o lo iai. Mai le tangata matua se ia o i le pepe fau whātua whanau anafi. Ia le nā. Whātalo whaila ma le nganga whiwhia ma le nganga whātai. E le anga le lei o le atua. Ia te utou fo i te mamti nā mātua o le atanu. Ia whapea fo i te tonu o mauta malawa, ia o whale o tangata mātutua, ia ai maise fōi, ia o mauta ngase. Alole soi fua manuia le nei tae au, whaboe na e ala whai, ma malei fua mai, ma le anganga whiwhia, ma le anganga whaftai, ma le anganga e tumu i le mea mama. Ia wālu le nei vai aso, o la unga le tele o whaiwhi au. I le upua leo o le loto mama, ka whiwhi, Whamai o le upu leo le sau i le sāwali fo le lo o mau o le whaita waso o le ekalesia ma le ekalesia. Aina whaatau o ina lava i a te au. Amata me le aso ngafua, le aso sao le vaso le si mawai atu nei. Ai au te le i malanga i Samoa. Le ana whai ai le mori mau a le whaife au. Ioi, le fionga le sea asa lele, le ekalesia me tutisi. I le aso na ave i le tātou tālo sanga ma tātou u lima whaatasi. Samoa e lala i au kilani nei. Whaatasi ai ma le whono whautua a Samoa. Le mafutanga so o whaatasi a whaife au Samoa. Ai la lango ma i aila na fionga le tama le malo. Le fionga i a whemata palusalue. Po le fionga fo i a le malu. Tofi lau palusa lue whaapo le lua. Malona ofisa malona au waa. Launga le nā le whaiwhi au. Le fionga le sea ia sa lele. O mea uma e le leo na whai. E sau le loto le lei. Tu le loto le anga. E umoto e papai ai. I le launga le nā. A le fionga le sea. Whatalo whatu lau fionga le sea. Ma le whalitua. Ia e mese fo i o le tausi matanga ruenga. Ia ma le pulenga fo o le senoti o lo whaamaru malu ai lau a fionga. Whaafitai mo le launga le nā haso. Ia e, na waumana o whaafitai atu mua. A le fu utoi whaafitai atu ai. Ia on o musunga le nganga. I o tātou te tai whaale e kalesia. O lo momoli mai ai le sa vali i le taimi tonu. E mana o mia ai le whaamalu si au leo. Ia le nā haso sa o motuana i atu.
na tātou ulima whaatasi ai, ma tātou sāwa vali e mo mori mana onga o Samoa. I le ponati o le sātauro, ai la unga le si whaiwhiau. Le sunga ia vanga tai wa ai lua. O le sātauro Yesu, na te au maia whaatasi I tātou. Pe te le lei, pe te leanga, pe te pio, pe te whaa vea. Ai a veia le sātauro Yesu. Ma au wala e au mai whaatasi ai I tātou. Whaatasi ma lou loto le lei, ma lou loto ma ma. Ia, kangwa e kangwa. Se I whawholo loko me ki kilo iai. Pe o se mea ua kaunga ave lo le whale ka mea ma mai. Mai e te au te alunga ave ngā te le whale manono. E kai se o ngā sami ngā kai. Ia, lo le ngā ruru le nei vai aso. Tā tātou amata mea. Oi, se whau I peo lau tala I le nā aso sā ua tuana I atu. I le mānei o launga whaiwhiau. Ia, e mai se foi. Momoli atu le nganga whiwhia ma le nganga whaatai ma le lango atoa. Se lau 20% le lango. Ena ua toi whaatu langa mai le wholo whautua Samoa. Ia, ma tō whia ai le whionga I le arori. Le sunga ia asiata, le tō whai le vai malaya. Ati nae vā ai. Ia, ma te whono fau. Ia, whapena fo I le whionga ia tui salenga. Le whionga ia loli a se lau channing o le tamaitai. O le sui te whono le nā. Ia, whapena le wtelenga I le vai malaya. Asiata pio mauriko. Whale malu. Ia, a vea le nā, ma whailau tusi, ma whonga le whono. Ia, la lango ia I le whionga le ngā whtasi. Le whionga ia fui maono. O ia le nā, lea, o I le, o ngalo e tau whaiua tauana, tu e mo atu I se taimi. Fui maono, ma le Isea. Ia le nā. Ia, ona o mai le tātou te utupe. O se e iai ia le te maitai. Ia, tu sani le whai au, ia, ta whai langi. Ia, ai lango lo ia le I a tau sa vea. I le sui te utupe. Nona winga la, o ma uala ma tu sani. E wha mau popoina se leni le ai mate le sui tupe. E a o le te tai whono, ma le sui te whono, ma le whailau tusi, ma I lato umaia. Ia ma te tai o komiti, pe ona iai ia le whionga I le mapua le nā whanua. Sua. Tolu ma nave misiluki sua whangwina. Lo whono to o la vea. Ia whapena fo I le tō wha I aman wall. Sunga le fluffy. Ia I malesi leo bangalo ia tau. O le o whono o I la tau nei o whautua whapitoa I le whono whautua Samoa. O na iai leo le whaiwhi au whapitoa. E iai tutolu o le komiti le nei. Wa tō whia iai le ampasa o tamaiti surwhai Samoa. Le sunga ia Reverend Larry Tupai le vea pole whionga ia tole foa. O ia lea o le sui o whaiwhi au. E whautua I le tātou whono. Le tamaiti lo ia whapitoa e ngafa. Ma le puipuia o le tātou whono whautua Samoa. Ma lana tū la whono. Ma lona whawai. Ia o tō whia iai ia le tamaitai ia e penesa. Ia. O le whono le nā. O le komiti whaafoe le nā e se fulu ma le tolu. Ia. O iai fo I maisi o tātou tai komiti. E wheso soani ma lango mai le tātou ngā. Wenga bana tū sa mo mano whai atu. Ia, whawhatai lea wanoa sa au te ia mai e le whono I le lima tau sanga ua tuana I atu. Le fo I la ua mai au na sui le ula ma lafo atu I tau au o isi te tai. O isi te mali ia ma whale upolu o whale tua ma tausi o sa au e wha au wina le ngā luenga. Tu atu mamā lama vai e ate o tō male loto mamā. O a pēr na vai ato le vai tele leo Samoa.
Tātou te asu vai uma iai. Tātou te whaamalu uma iai. A whia ngā lala fo istangata. A whio mai. Se I tau a au atu se I puwai a wālo ngā lala. Le winga lalo tala. Le vai tele leo Samoa. Ele au maia iai ni polokiki. Pe o mai iai ni tangata ua na ole fast. Ua na ole HRPP. Po ole supo. Po le alava. Le vaenga whai le ai. Ta ti au tau manatu wha polokiki le nai lisi tu. O laua i a ta tau le na. Ai o mata upu loe lo te le vai tele ma le fono tele lea Samoa. O le na ua mau popo Samoa. O I lea ua tō ainga I ai ia lea tunu. Ai maise le tātou malo. Pe amalanga mai. E masi I mai lo le malo. Matu tai le sao le malo. O le malanga le malo. E tali malo ai la. Le fono fau tua Samoa. Ma le fionga le konsula. Ai a whai e saua le teitai la tō ia o le HRPP, tu le epa ma le vaenga, e o ala isi tangata ia o le HRPP, o e tali po fere me tali ai ia le tauto ina. Ai a mai fo le vaenga, o le sunga le lauli o le mali atua. Ia ma le la tō fo I vaenga ise malanga faa, vaenga faa au fai. Ia e o fo I tangata o le faste, tali la tō. Ai ali poi lo le malo. O le li o le naia. Ma le fola maulunga o le malo. E fio mai o le malanga wha le malo. Ia, o na tali lo lea. Ele vai tele. Le fono fau tua a Samoa. Nala ua manei ua manino le lei le wha fonga mai a lea tunu I mata upuna. Moli atuai le wha malo. Le komiti fau. La ua fionga le teitei fono. Le sui teitei fono. Ia, ma le komiti whaafoe, a sanga I ane ai o le tai. Ia, ma iai whaamrianga fo I o le tātou tapau. Siri malona, whaunga I lo outou wala uina. Ma le tātou wala unga. O nei tofinga, pea no fo I atu le teimi o sola. O mea mai le atua. O awa noa le au maua. A o mai lava le taimi la tau ia o sui lea paia inga sui. Whaftai le tua sa enga lua pe toru pe wha aso pe lima tausanga. Sa tongi le maa velo le aso fai le sao I matau I le fono tele le atunu. O mai foi la le taimi e te malo loai. Whawhetai le atua. Whawhetai I tangata sa la lango mai I a tau. I le tau mawhainga mai o le fono, I le tele o tausanga o mawai. Lea ua lima sifuru ma le wha tausanga o le fono. Whawhitai lau a fionga le toto ali. Tofi lau Ted Stanley. I lau loto tele foe. A waile I whainga o fie. Le mea na asa mai aile ngasu o le tai au. CEO o mai I lo tātai au. I ia le tua I lea lima tausanga. Sa la lango mai aile atunu. Te tai o le tātou malo, tama le malo. Ia, o ani whale tonu, mani a leo sa utou sila mai mo iai, ma whaafufonga iai. O la fo I se upu o te la lafo ma talu I ei tangata. Ia ia whamangalo mai le tama o le ainga le tai. Whapena lava suanga le vātele tātou te tali e, ai o le aunga le wha moe moe. Ia tau nuu se wha moe moe. Sa fua mamau. Wa tele a tātou tūto tasi sa wha tonu folau ai ma wha tūlanga le polo kalame ele fono fautua. E whio mai sa mona leo mai e pati patia ma tāpua I a aso tātou. O tātou tūto tasi wha mana tuina. O le tausanga ma le aso whanau o Samoa. Ma le tāwu o lona tūtotas. Ia, pa malo whaftai le langolango mai. Ai mai se autou le vasenga o whawhengainga. O whaalapapotonga. O pisinisi ma company. Nā lolofa mai ma sponsor. Inai se leni. Ia sa watu ma aisi ai ia I le ala.
aisi ai le fono fau le ala wale ini tupe le fono. Le ala whātu a mai anei o na tūsia le ulua I whaavai. O le tūla fono e lima te I dai le fono. Ia le ala o madino ai loa. O le amana ia whaatula fono le tātou le stala. O le ama whai e foi o na amana ia. E funders, local city council, business company, ia whapena foi. I matanga luenga le malo. So, it is a record in the making that we finally produced a written constitution for the Samoan Advisory Council in Auckland, New Zealand, after 53 years in the making. Yeah. Kari ia leo whawhawhinge I mai. Ia vai ngare whakaakusi le whawai le whongore ngare ari I o le akau. A whenga ko ia ko leo mai kusi le mea. Ngare whai ma kou langa I o le kou whakamau kura e pa. Kou ke ai si ma kou fia whio lai. Patalofa whapitoa I lunga le apia whoringa. Patalofa ia te utou ouso ma tō whawhine. O pa anga tō tino le ia tau sa vea. I lunga le Facebook. Malo le onsai. Malo foi le tauatai. Malo le pale. Malo le ngā lulue. Malo le nofo I lunga o le apio fōlinga. Ma sa ve u whapenei le aso a toa fitu aso le vai aso. Luas fulfai tu lao le aso. Kua le whaiangi whe au o kangakangi. E o avo I ta mamtina matua. E so le ua matua po poto mo siampini. Profesa I le mele mele sa ve uanga whapea, sa walu whapea ngai le lo, sau whapea ngai, alu whapea. Ia wa e mea a whai. A wa e fia ta mamtina matua. E loa whai le mele o le telefone. Well, le to iai se me popole iai. E fiu e whai atu. Ia mai e a fo I mapu ai fo I matoma iai ia tamamatina matua. Ia, e re koe oso se fia ai o se lo makua masko inga o popoko e whai le mea lea. Kei mi fo langa, ia so sola I loa ma au whai whi au fo le le. Pai kua I pe, e re koe fia ai, e fia ai o lai, e lang telefongi e ka alo ai. A malo le soi fumaruia ia te utou o lo o ilunga le tātou apio fōlinga. Ia, au te fia tele whaitau ia au tau tustu singa. O le whaalinga o tau mawhau whaunga mamanatu. Ioi, wa sea u toi vavai. O toi iai tangata whai upusa. Ia, ma se tangata palau vale I lunga o le tātou apio fōlinga, ma le tātou porkalame. Wa matona o uina mawhau o tangata. E le lei le lātou tō wha. Awa, e lei se polo fesa, e fia nofo I lunga le apio fōlinga. Whapena fo I lunga le YouTube. Ma whaile ngā ruenga o le tau wha tonu o le kalama, ma le ngangana a tangata. O la le bela ngofo I lunga. O la lau whea au e whaifu, ngā mea. O to tongi e ioi. Ai o le tau o le mea lea o te whai atua I nei. A whai I au tustu singa, ia vai I le si moile lele o pele oe. Ia saula oe ia lea. E te iloa e fo ila ia lea. Ia po lea, le tu ai ngā whale tangata. O le ana whau mai ei, le whai ai o lea tangata. Ioi. Ia le nāla ia. Talo whaila ia le ia. Ia fuami le warwako. Ia pele o ia. Ia vatalo wha ia Michael Siosi, valolo soi fuamanuia. O le sunga ia FOGK 1691 from Melbourne, Australia. Ia, fatalofa ia Jason Tavao, talofa lava malolo soi fuamanuia. Pai mai ia palolo feao mulianga. Lea mātou te mata atu, fatalofa atu.
Ia te oe, fili mea le lei, toni se nona, nona, ia, sa o nona. Talofa lava, malole soifu we are watching you from Melbourne, Australia. Ia, e tō tele le wanga I mai lunga. Ai lea tō titi, nere I lewa na matal tātou porokalame. Ai ua lata I le afe, tangata o loo mai mo mai. Tofo I pupu papali I se fita, talofa lava, watching you from St. George, ia, I Amerika. O kauka. Simona tā vita tau ti, talofa uso, malolo soifua manuia, lo fatu mo oe, male ainga. O lo manuia lo tātou ainga I mo taa vaiala mangiangi I le whare vai maunga. Ia, whatalofa fo I le utua fine pele leo. Fuatino, Josefa, malolo soifua manuia. Whatalofa tu fo I le tamaitai o Erolini, le uso ia vaisingano o le tamo o Foleni. Ia, mause, le tātou ta mama tua pele le fionga ia masoe tauli Iosefa. Alo le soifua manuia whaftai lau tau singa alo maua I le malosi ia o le tātou ta mā. O sene fui maono talo lava malo le soifua manuia I lau fionga le o pepe ia le tausiali I le sunga atu I sa mau fanta fui maono sia le ngā ia male ai ngā li I Henderson I le tūlangi I sifo fatalo fatu malol soifua manuia sa fatala pana malole soifua manuia fatai o le uso ia wake up talo for wake up it's the what the first of the month no it's tomorrow o tai au le aso mua o le masina o mati o le so le watato Fa'atu ai, I le aso muli. Whai mai ia fuatino, mai o le tangata, ua whai ngā luenga lus fulfa, fitu aso le vai aso, e lunga le Facebook, ai sa o lele. E alue le aso ato, ngā save, ia wakope ua kain pese mai ai. A o se pese loku fo, ia ane tamali I le pua, talo whai lau sunga le whawhengainga, alo le soifua manuia. Ngalu vau manua LS talof lava soifua lau lelei Ruta Josefa alo aftai le mafuta mai o anga mai tu ngafa talof lava ya I mai se foi o le sunga ya Michael Siosi. Keep it coming, share our program, press the like button, and of course leave me a comment. I love reading your comments. Share our program or even subscribe to it so you will never miss out any of our episodes during the week, especially with Nganga for Favor, and then of course TANOA AVA every Saturday. Palolo Feo Mulianga, Talofa Lava Sala Paulo Poto, Talofa Malole Soifua, Kevin Swalger, Talofa Lava, Jacopo, Jacopo ala ese, ia le nā. Tu'la leota, watching you severe from Hawaii, in Kona. Oi sole, vai I le mea o sola, I le ia la fia I o. Ia le lei malo tu'la, soifua lau le lei. Aloha to you, my friend. Sewala, Betty tu le lei. Talofa lava, malo le soifua manuia whaftai le mafuta mai. O le tamaitai o Vicky Fautua, watching you from Melbourne, Australia, talofa lava. O kose tatino tai mali, talofa malolo se fuamuria, aftai le mafuta mai. Stupu ti simi, watching you from Sauniatu, awoita fefe. Ni e tele I whanau I Sauniatu. A ole nu ulea sa o wolai. Whanau I mota, I le whalewai maunga. Ai ave losi kama ele ko ngā wā o le nuu lea. E tū mamau ese lava mai I le taulanga e me se fo I nuu o le lata I le mea. Le au wala tele fo le le malo. Feo I ta vale mapu e le pas. A le nuu lea na vai fai fe au. O le ekalesia mamona. A Yesu ke riso o le au pa ia o aso ngatai.
ina ua whāto atau nuu le kalesia, le iai lona tai au I sale upolu, o waa o ina I whangali, I maa la uli, maa o la uli, wawai le mea lena, o maa le maa tūlua nai tū mai le luina, o maa o la uli, nai wha ingoa I lava le teimi le neng, o ina la I le mata whanga lena, a waa le mata whanga tele, e saubai o I mata utu, ia pia, le whanga o neone fo lele leo tō vai ne iai wale o tō iai se whanga o ngeonge. O le whanga o ngeonge le na, e a mata mai iai, o na whaitau mai iai mata whanga tele. O le whanga o ngeonge le na, ia, le iai alo sina. Ai sa masari la o na saua ia wale tō ina o so I alo. Sa nofo iuta I vailima. Ma masari o na o mai, ia na tula fale. E mai asi po o fea, o I po iai ni tangata I, o le whanga la leo neone I mata whanga tele. Ia watu I a pia, watu le mea lau I le wafu se I o atu le palolo. Se I o le mea lau I le tau mesina, le taimi le nei le Royal Samoa. Al watu ai I le tuli lima po le pi onga tele le daolo iai le falsao matou. O le e whakasai mota. Ia o le nuu atoa le na, o le ngotu wai le na o le nuu, o mota. Sa pe pipi I whaatasi e tuai, a pia ma tautu, vaiala, mota, ma whangali I se tau I maa o la uli I whangali, ma ta whangatele le na. Me ngoa le na. Ai ina ua vai loa I a pito nu uma, ono I tu malo. Ia nala le na tau e loa mota. Wa toi fo I le ingoa o le nuu sa iai lona tala tuu. O I sa nofo ai le toa. O le toa taatas. O le toa taatas. Ia ka muli makua I ka makua moa masa veru. Rengona o le nuu. O le toa vivini mua. Ai taato tasi ele la vea le koke o le koa ngai. I se moa le vai maunga maisi tu malo. E mana I fole nga se e malmala mai I tala I e whamatala tō le mea o te saua I au la tō o mea o mai tangata tutoa. Whakuse le koa kakasi le ngā. E li wharangorango sisi kama I koa po sisi koa. Le toa e taatasi a taua e tau tō tasi. Na paua tangata e wharangorango e so-soni atu e o mea mtua moa. Awe haru le toa. Kau muri makua ia makua moa a moka. Kau muri a koe makua moa vai ala la kou ia makua moa a whangari. E kasi ala koa. E aru makakai o maku ngangi makua moa va. Vare le o. Karo longo lei. Ia. Ai toi fo I la utala ina ua. Tau nuu mai ia whaife au mai Hawaii ma tau nuu ane e tutuila ma manua ma fo lau mai loa. O ngā tai la I whangali. Le whanga one le nā. O I nā fo I lea na tau nuu iai ia whaife au. O le ekalesia ma tā ua I loa. Le tae au le tala le lei o le ekalesia Yesu Keriso o le upa io aso ngatai. O le tae au na isale upolo. Na talia I foi ma wha mautua I loa. Ia nai whaife au ina. I leanga le lei o tangata whangalii vai lele ma le tongo. Ia wha solo mai I mo taa mai la tau sa nofo ai I mata whangatele. Ia ua whetuli na I fo I lasi. Ua whetuli na I fo I le kalesia. Ina ua taunu Iohane William. Leile te tā ua tele o le tala lea. Na sau Iohane William. Awhe ane I Tahiti. O Tahiti la. Sa iai le tangata fō lau. E māsani na fō lau mai le au masauanga I le atu Samoa. Au le tangata fōi. O le sau soo la nga I le atu Samoa. Nā te māsani ei la I le ngangana le atu. A tātou.
Ma ia malamalama i le tū manga i whanua alo tātou atunu. Nā te malamalama ai, e iai le whaatau tonga ma le whaavai o tū manga Samoa. I le lato matai system. No. E lofo i lai le tangata lea, lena tau i ei o ane William. Le whaatulanga ina, o me o pule, o sifi, o tangata mawulunga, o le tamali, o le ngafa mawulunga. Nei loa i le tangata lea, tau ia William, te loa. A tau i Samoa, Samoa umana whaatulanga fo le lona auivi o lana tū ma le anga ma o ai le matai sili atu o loo iai. Whātu loo iai William. Oi, e sa o lautala. Sa o e loo iai William ma mai le tangata le nā. Mai tahiti. Tangata la lea, na ia ta ua iai William. Tate o ma whaatu tū le tau mua o le sa vali o le filemu. Anga i atu i sa papari. O i nā sa susu ai le mali atoa. Nei lole lei ele seila lea ma le tangata fōlau mai tahiti. A tātou wō e ave Ioana Williamu malana tā upo le tuspa ia. Ma le atua fōle sa ubaia i se tama i matai ma se vā matai tu lou Samoa. O le upo e tō ia te au le nā mea wai le. Tā loli si matai le tamali anga, le si matai a pe o te whai atu o se tala whātai tai, i māwhau whaunga o tangata sai ai, i le māwulunga o tamali anga ma e sa wha malu, mai ei le pule le nā. Whaatilo lau mea uma i ai le vainga le atunu, ia, o le mali e toa le nā. O lona foa na foa, ma lona fala na fola. Le na foa vai loloa, e wha fofonga i ai Samoa. Tō si sila mentality a le tangata fōlaule na taua i a Ioana William. A tā o i se mai vai matai po o se i matai lalo i le melea. E le ola lau ngaluenga. E le tupu lau ngaluenga. E tasi ale whai mai o le matai siri ma le matangata mawalunga. Skul kou mea le ngā. Whai le pārangi ngā o Ioana William. Alwe koe oso la wa alwe mangua ke i fasia. Awa pea fo le fa ngo fie ne ia malama ngo fie tangata. Ai fa atu Ioana William ai. Ai la la ta o ne ai. Fe mai o le tama loa e suafa ia mali e toa e fa longo ma i Samoa. Le mafu anga le na lai ona ola le ngaluenga ma ua tupu le ngaluenga. O mai sa o le tumutumu o le fa tumutumunga o Samoa. O le upu o le mali e toa e ola ai le ngaluenga. Matalia ai le ngaluenga. Male ngaluenga le tua male a fionga le tua. Ia mafu faula i le fa mafu fo le wotai pe o se mata opposite city. The mentality of this simple sailor from Tahiti actually told and advised John Williams, look, if you want the church to be expanded and be accepted by the people, you have to go to the top. Yeah, well, I'll top will take millionaire. Ole sunga le nofo le mali atoa, wainupo. Yeah, na. Na uma ona paul sunga le mali atoa. Talia le tala le lei. Ua whaatala le lei ina uma loa. Maso solo le ngā ruenga. Le lotu ta iti. O le mea na mafua o na whanau mai ma whaapuna whanau le ingoa lea o le lotu ta iti. Yanga na mua ifo i Tahiti. Maua ai ma le fōlaunga, le tangata fōlau lea o le Tahiti. Ia le lana o la mai ia le ingoa le na, ma le upu le na o le Tahiti. Lotu ka iki. On toi fai mai leo lau tala.
Ia le tai au le nā, nai mata niu whea ngai ma le ata. Ia, le sunga le maari atoa. A pēr foi mano ma lua si uwhanua. Pui ma si vai le launga. Tui langi manamu la ulu. Ma le mamalu ia te o sa fotu la whai wha pēr foi. Le tu vai o le usoli i sa pari. Ese le tāua. O tai au o e kalesia. Ai pe o le tai au le nao le kalesia mamona ina ua tau nuu maanga le le i ai tangata i whai whe au i ina i sa leo polo. La lavolo i ai pine wha mau o le nātala. A wau tau sila nei le mea lea olo i ai le malai wa lele i whangali. O ngā tai mai, sa iai i a whale sa tutu, sa whai ei le lotu. Ngā tai atu, olo i ai le whanua tanu. E te le ia ma whaapitoa o le nāno whanga. O lango mau ai le tele o whaiwhi au, sao mai, e tala i le tala le lei. Ale e kalesia mamona, le kalesia Jesu Keriso lau pa ia o asonga tai. Mai le mwhai a lao na whaangaloina, lea fo i no whanga. I nā, i whangali. Ro fio ai le alala tama, ia whape fo i tuisunga, le tāua pule mangafa, ia whape fo i le malai, e pili o ua, na whatutolo. Taftail tau wanga le lei, i le amatanga, o le tau whaavaiva, o le e kalesia mamona, ma whetuli na i e tangata, a ia malau amai, o le au Joseph Samika ngau o mai, o ka kele i o avara uri. E rei longa se kala, o lau loku mamu kala pepelo umanga volau mai, Fatua i meo ngao sa wha, ta sina i le kalesia, alu i saba i le tala inga. Fetuli na ina i whai whe au ma a inga sa anga i le lotu ma papatiso ai. Awa, i le taimi awa, e le se le tala leo te whai atu ai nei. Au tau sila foi la i ai le nawa i tau. Na mi milo le kalesia, ma o se tasi o poutu toa o le a inga sa le maria toa. Le sunga ia fitu se manu fiti mali toa. O te bile na o komisina ma te ita i leo le to ina lea. E fefe ai tangata. E le ai se tangata i fiu la vale ai. O le to ala whanau o le to ina le na. Ma ona sulu ngā titi e tupunga mai ai ia le to ia ina. E ingoa i asione fitu se manu. E whanau mai le teine e ona ia le tamalele, Seiuli Dwayne The Rock Johnson. Sunga ia Seiuli. Le toi ina la le na, sa whawhainga tā i ana ia, ona li liu mai i le lotu, ona aisea, a lea o talia, e mali e toa vai nu, pōlona ngafa le kalesia, o le e whakasa muli ane. Ai pe o le toi ina lalena, ina ua li liu le kalesia mamona. O ia o le wha o la tanga o le kalesia. Na o lai ma puia le ngā luenga a le kalesia mamona. Li liu a li toi ina, li liu loa. Awa tali tonu iai, o le tasi lea, o nofo pe ana wha pe soifua mai, i le suafa maria toa. Au te whawhitai i nei tup, ia au tau sisila la iai, talia e maria toa vai no pō, ne e whakasa. Tai au, tā niuwhia ngai maleata. Talia le kalesia i o, tuala masala, masale murianga. E kalesia katoliko. Tai au malai ola mga whanga. Ai talia, e le si suri o le maria toa.
Le kalesia Yesu Keriso o le aupa ia o aso e ngatai. Le tai au nei sa le upolu. Ai le I lewa atu. Na talia I fo I le isi mali atoa. Le susunga I le nofo le mali atoa tanu mawhini le lua. Le e kalesia pahai. O tau silsila I le ngaluenga le atua. E a ngai I tupu ma e tau tupu o lato ngafa. E o mua e whaali liu mai le ngona o tangata nei. Awa, these people, the generations of kings and royalty, they have a greater influence among the people of any country. And that's where the expansion of these faiths will come from. And these beliefs, these congregations, these churches. Tautia, Pai nofo nei mai mawhau ye. Ile ngā ruenga le atua. Na o e sunui. Masa sofa le tau whā tupu. Mata mali I mai e tau tupu o lātou ngawha. Ea. Ina ia whaingo fie. Ona ta ape le tala le lei. Po le alawa le tapo inga. Ai ese le tāua. O ia mea. Na tutupu. Na tātou loa ila ia lea. That God still works in mysterious ways. Me lilo ma le misterio ne te tai le tangata soifua. O na malama lama iai. Awa e whainga tā o na tātou malama lama. Ma sue loloto a tili. I le atua malona finangalo, malana whātō whāla inga. Tā ua ia. I le whetuli na I lana nao le kalesia mamona I le motu tele I salawhai. Na whaasino lo I ai e isi tō I ina. Mai nā I mōsula ma satu paitea, ma palauli. Whai a o soifua le tō ina. Ma tautia lava le tō ina, e se taimi ona o, mana tua leo le tō ina. Olo nā tali I le tangata, e ngoa ia pau le sa wherua I wa lele, fo ia la iti aso ia. Whai le whaasino manga le tangata le nā, ma isi tō ina, ua lātou tali ina le kalesia, o I ngā uta o le ano a maa. O ngā uta le ano a maa. Nā o maunga ma le tō ngā vau. Ai whai mai, o I nā o lo iai le vaitafe, e puna, e ola, ma o le amanuia I le kalesia, o e vaita ngata nai ia ina. Le vai tafe tonu lava le nā. Le ta o le vai I pai lei. Vai tonu ale nā le atau usavea. I lo usuafa, I lo uingoa muritalo po le suafa muritalo lea. Lena? O iai ina whaatoa le ele. Foa I au mātou mātua. Ma whai ngoa I le o ngā ele lea. O sauni atu. Listen to the name of the village. Sauni atu. To prepare you to go forth. E ave iei te tai. E ave iei tangata. Pele lei, pele anga, e ave tāpena mai I nā. I tō ina mātutua ma lo mātutua ata ma mai le kalesia. E ave tāpena mai ei oe. Po le ale tu ainga misiona le te alue momoli. A le ale tu ainga fe au te alue momoli. Le ale tu ainga savali. E tā pena I hilo tangata, I ele o le nu ulea. Ma o I nāna urua I whātua I loa.
ia le a onga ale e kalesia mamona. Whai mai tua i le tonga vau. Lau whanua lanu lau awa. E ola lau usi o mea tuto. E pepese solo ma uma solo ma ftangisi povi ma mamoi tua. E vi ai povi pura oe, po se povi ai, e fasia e vi ai sau povi. Me foi nganga ko kiri o le au kalo. Awa, e le ai se kalesia, e sili o na mautu, mamanuia, o na tinae, lea ua foi nei, peisa va ai iai la auli. I le whaamanuianga na maua he tangata nei. Ua foi, wo mai loa, whaife au mai atu nuu i whafu. Wo mai male manatu, malo lato tali tanunga. Ole ele, e tupunga mai ai le manuia, ma le numanai manuia, o le nuu. Au tau sila iei Samoa i le mea o te sauai. I le mea sa faa tā pena mai ai lo uola. O le nuu le na, sauni atu. Ave ta pena mai ai. Le ai se nuu, e whatustusa iei le nuu lea i le tele o ele, o le vaitafe, o ma umanga, o povi, o puaa, o moa, o whanganga a le nuu. E matau tia le ta mao ainga. Ao le vaitafe. A paluula nei, toi paluula tai au, matau tuna nei, matau tuna tai au, e sila i le oa ma le ta mao ainga. Io, me la te whatuai. O ai la le tangata le ua apo ina le metotia ma le ngā luenga lea na whaia e papalangi mai whafu. Tangata o le kalesia. Iau tosi sila fo i ina ua taunu le kalesia Yesu Keriso lau pa iwa asungatai. Ile no fuanga i Salt Lake City, Utah, le wa venei. Mano fuanga tu to tonu wa pe ya wa pule a tole ma mona le stete a tole na. Ai lai fa tau ia le pia ngosi ele tapa ba isi mau me fa pena. Le ai se isi as stete fo ye fa tu stusa ye Salt Lake City Utah ile mea e tau o atinae. Fa to anga. Le ala e apo mai ele malo. Wa to e alu le circle. We have come a full circle. And who has picked up the idea? E mo tonu lava e lauri. Ele o le o umau tangata I fafo I ngā luenga whawete. No. Asil sila ele lipoti a stasio profesa na sau mai Europa. Ma tilo ile mata upu lea wamanatu ai ia le malo o Samoa. Ai maise le fiong le li palemia. Toe tanga ima toe sila. Ile malosi. The labor force of Samoa is now being drained. Nale wingo le upu lena. Wa amata no manifi. Wa taule ai ni tangata tupulanga televou I to tonu lea. Tonu la whawhea la. O nā tina ele atu nu ma o na lau whanua ma ele. Ele I whai atu le la auli le mali atoa. E tā ofi, kaput, straight away. No. Whalongo le lei mai pū taringo tangata I e whalea ngā le mea ma mafu whaungo tangata. Ele mana o la auli e tā ofi, ai mana o e toi ilo. Ina ia whaatūlanga le lei se whainu mera o e matua vai tele ia wa onga male ai se lumanai e maua I Samoa. Maua lea vanoa lea. Cap the number of those that are targeted to go on these opportunities. The RSE, Regional Seasonal Employment Scheme.
tangata tonu na e tau na oi. Ala me le tupune, o leo mai ifa ia onga, o mai ei ma. Ma leo leo, ma isi tangata ata mamai. O leo palama ma leo fai irkise. Ale vato e punga mai kura e pa punga mai li mongi punga mai le i chapipi. Ma faa le yanga lava. Le tau ma whainga o lo whātua i nei lauri. On sai. Tā pule au kou fori kou kaini. Wale mea nā leo whai nei lauri. Ioi. Wa ata e lauri. Ma whai i lauri ia. Ma puni. Pea whai i pea whai ngō fie i whai lele whai ngō tai. La FEB mai po la te mi whai le ati nai o la te mi whai le whai mai lauri. Shut up. Shut up. I control the time. Elo whea tu lauli u te pule. Ava mai lauli. Tatia, file mu. Popo mano o inale ma tuli i fuat. Ia pule mātou lale te mi whatu langai lo le atina ele malea mea te tau whatu awhai. Wale mea na le wau tō wawai atune. Wa le nofo le lei. Le mea le ti ngāo le loto. Le loto ina ele lea ma le leanga leo wa iai. Aisea. Walara tō le tō iai te tonu o le li o e whai ai tonu o le malo. Ma wha soa atu lea taimi ma lea taimi tonu o le malo. Me lana, wa ili tata, ma ua tau ma whai i so se taimi lava. O le alava se mea, se atina e o lo tau whatu langa mai e le leimanu, e tau ma whai a talepe, tau ma whai e taofi, whafonga mai Samoa. E tau whafonga mai, wa loa no tau marmalama lea a tau sa whea, pea o na mamoli sa wali nei, e mamoli sa o luma o le tunu, ma luma o le tua. Lai sila ma whafonga mai. Ina lei, whamasino ina. Lai me wa levanga ngofo. Ma nei ma whafonga sa musui ai oe le nganga le tua, ma e whaitau, ma whai au su enga, ma sa ili ringa, ai te musu e tau atu, le mea moni i le atunu. Ma le au se ai whapenao nai to ina ma ai ma lo matua. Le au tau sa atu. There is nothing more left within that man, tulepa. Tulau, ona, taulangi mo ona, tamalianga wale o whaleanga. Ai ia te au. Ele o toi iai se isi mea le lei o to toi ai. Nai tau te sila fia ma whaafonga iai, tele tangata, teitai, o e kalesia teitai o atunu. Peo lau tō whafonga, sau sa o a mai lunga le Palestine o le senata i atua olo, i lana sau luang, whamai tua olo. Tula epa, o mana whai atu i ate oe. Ana ua e file mu ma e malolo, ua file mu Samoa. Ele se le tala lea watuai nei. Ioe. Ana ua e file mu ma e malolo. Ua file mu fo i Samoa. Watalo fatu la uso i le malu le whale tolu vai na lepa, mano le uli, mano, malo soifua manuia. Jane vanga au, malo le soifua, whaftai le mafutamai, cash finai, e awa pia fo i kose tatino, tai malie. O Cornelio, talofa Cornelio, watching from Melbourne, to tele au meleponi lea, e langa mai lunga iei, e awa pia fo i Fred Fau Meredith, watching you from Waianae in Hawaii. Aloha to you, my brother. Sungalu leota, talofa lava malolo soifu mnuia. Ioane tamali i le pua, talofa pastor, mi awa pia fo i Flavor 7229. Famai so fu mun via so vemo le tano amba ale o mono fanya tul tai onde le ua mai on ava mua le tua taute se ava tau mafa se o moli foi ava le tai ao aftai le tua lonanga le le ia le fa o tato feira o li o
Wha vai o manu. Toluono muri angatele. Talo falava. Where you're watching from, Matamatatu I Washington, from Washington. It is 6 p.m. and it's Friday night. Yes, mua New Zealand la so tasi. Ya tau muri mai ai ia o tau. Fatalo fatu ya oile usulea. Ya Miti Soli from Palmdale, California. O le sunga ya whamoana alofa ifo, ta alofa lava malol soifu manuia, share our program. But alofa bitoa lava fo I le uso masiana tau mawhainga. O le sunga ya, o le tip top man, le uso ya Sam mai nai, Mildura, Victoria, Melbourne. Ya masiana fo I pora kalame, tate ata ko meni atu fo I matapua I atu ile tau mawhainga le uso le na. Keep it up. It is looking good. And you're looking at very serious issues of concern. And it's very good to see the progress of your program. Tamalana malana. Yua matamatai. Ete atai fo. Le sunga ya Sam. Ya malana fala Samoa. Susana Avamasanga watching you from Arncliffe, Sydney, Australia. Ya, papefo ia le sunga ya famoana. Patalo fatu malo le soifo maruia. O Kilieta Favi. Ya, o Tua Fotu watching you from Gregory Hills in Sydney. Shirley and Ioane. Talo for Shirley. Alo le soifua o Tina Filimawa. Ya, papefo ia le sunga ya Kilieta Favi. Alo le soifua, taile mafuta mai. O tausi, tua I malo. Talo fa stau. Ya, muli atu o le whaanga ma whaamianga mo oe le uso. Ya, whaamui mo le havave fo yo na apatu au whaamalo lo le tātou ma taisili le lani. Ya, matoe whaafo sia le malosi ato toa. Le sunga ya stau. Tausili tua I malo. William Pettibone. Alo le suifu manuia waftai le mafuta mai. Ea. O le mea lale nā le o whai atuai nei. I le vasanga tutusa le lei o pole kalame ale e kalesia ma mona I le nā vaitau. E o fo I alato wati na I Salt Lake City, Utah. Fato anga titele e ngā lulue ai. Mea ai o tau mafa a ano manufasi, fuala au aina, so se mea. Whapea nā le nuu leo sauni atu. Ia wawaila ia I matou tau vanga I le nawai te. Tō tele o le tupulanga, tō tele au manga, tō tele uso ma tausonga. Ai whai ni matasi ale ngā lue ngā le a tau savea, e nale mata mau. Lai soi fua le tō tele, a mori mau. Langa o telu atu le teimile nei, e se foi mentality ma mawhofongo istangata. Isi nofo uta ai o mai o whangote ngā taimana tua la. O le ia le tele mau atu le ia o lai nofo awa I ngā tui le alo le masane whangokai. Te la kua sola le alo ngā fa ua. I se meo ingi ai le ia ki oe alu lo sisi alo po sisi matawhang. E le pea tele le tala le tau I le aso ma le aso I le tu mau. Ai o le toanga. Timu la po le alava e te alua tua la e tutu mai talo ma fai ma ta amu ma meo. Ma o se taimi siri leo na fia lo uolanga. Taimi o atinae. E whatau talo le maketi. Whatau le popo. Ioe. Whawhanga pua. Wale mori maulo angei. Awa ina whai na ai tō tasi la mua nei le tai au. Toi ai lisi mua na nei le fiafi. Alo le nā.
e tau tō tasi a sa tama i sais tu. E ai tō tasi. O foi ele hinterata. O uso matua whawhine a onga umai a pia na awa uai whaia le whaatoanga i. Maalu lea onga le tonga vau. Le mea lana o ile o langa skama. Ai au te whaawhitai. Ma ou whaawhitai. Ma fia i ai. Awa o se le sona tā ua. Nā oa oina mai ai. E lea taimi ina tuu tō tasi o e te ola tō tasi. E te ola o si taulanga e tō tō mea ia, whawhanga mea ia. E te alu e whaatau au talo. Ma au kau popo malu au i lea stona ai. Ai avila sais tu i mo ta ai whai ai le tau mawhtanga le tō ina male o le matua. Le latu tō na i lea sosa. E ta pena me le tamaititi valu. Tausanga pole iwa, tausanga wao, tausanga nana aveia o akia i kua. Na wawea ina ola ma. Ma losi mai loa le mawhawhau ta pena lou ainga, ta pena au ati na e mau whatoanga. E le ai se whanganga e siri ona te le. A wai whaimato tau wanga whanganga poa. Ma le fionga e lo au Filisi Rash. E whanong longo mai le sunga le whawhengainga ia Pastor Okuso Rash. Le pule nuu ia Mao Peter Rash. Tō tele le nā ausa mo le nā whanau. Ai tō tasi le i ato usa vea. Tō tele la tō tasi le i ato usa vea. Le mawhai. O na whaawai vai. Nāle mena whai. Siri atu na tele o sol whanua ngā hoi mai a pia. Wa ke i alwhanga oro au wawai mangu. Woi ka whiwhi. Wa koru mangu. A o le mawalu runga o mangu. Ai ata mo e manu. E wawai atu. E i ila fo lele. Ia se vai o le mangu. E whai se vai. Whai se vai o mea o mea. Ma leilo e la wali iyo. O mangu i e ka mo o i le al kalapu fo. Le al kuku i mo ka ama. Ma le pia pak. Wa fiu wa sui. Ala ea moa monga i tua. Arki. Ala whai ia marki i po. Mea ola sa fe so ani. I fe la ua inga. O uta. O talo. O popo. O tauanga. O luau. O fafie. O le salimata. Awa. Nau tau sisile. O onga ia. Na ua o wina mai. Renga telu mātou tama. A o uta. Sa whai ai whaato anga te tele. Ina ua whaato wina lea onga. Ale e kalesia. Ma mona i sauni atu. Sa whausia i lo masanofo anga tele lava. Na whai ai le nofo tu mau. Mōli. Sa ta ua. Ma whai ngoina o tama o le siliva. Ao leisi tu. Ua whau ai leisi mau ta tele lava. Ma ua whatu mawina ai. La onga tu mau. Mō rei tu pā o tamaitai. Ua whai ngoina o le losa. O le losa la ma le siliva. O le losa la nof tu mau o teine. Al siliva. Sa o tau wina i lato, e whai a onga na malanga mai whafo. I le whaatino ina o mea neo atinae, o whaato anga, o maumanga, o meo tonga whai, o le talo. Ai o mai whafo tangata. Tasi pe le wha moe moe, i a lava tau mawha. Awane i onge le nu, ia mena le turai mai nei tua. Ele onge, ele o le anu. Ia lato watina. La mele mawhai una whape na uma isi i tu malo. Te loa. O nā leo wanga i ai i le polokalame lea lau. Ele toi fia ai ei me. La le mele a manana o i tupe. O la i ei tangata wheo i matupe. Au tātou lea la whau o tua meo. La watu i a talo ma mea nei. Watu mao tau ai mai tupe. Nea la le whinga tāo le soi fuanga, ma le taunga tāo le nā mea, pā o le te pule mea ia.
te le i o le mentality fōle, e le fōla i la u, wa ai ai. Lea o toi la langa mai e le fast, ma le sunga lauri le mali toa. Export authority le nale. O e te nofo te fia ai talo lisi ai ngā lala me fia ai sai stua lisi ai ngā lala me le fai. Fe e solo a. Na o wanga i tuai matautu, i le whanga. Ma o tilo ai, i le matau tia o ati nae, na whawhonga mai a tongia, le malu ta whao, ia ma le tō telefoi, o i lātou le nā au a inga. Puaa, le povi, o le talo, a o le telo whanua, e le isi whanua e tuu wauno ina, e ta tau lava o na iai se ati nae. A talo whatu. Tongia ta whao, ia po le sunga fo le swafa, le fiong fo le swafa le manu. Ngā luenga le lei mātina o lo whai. Ia whapena fo i le si le malu lai le si tuan le malu vavenga. A ngā i mai i uta, le aluanga i le lo, o wawa i atu, ngā ngai fofo i la tau ia, o le matua le lei, awa te tilo le wala. A e whasolo mai o i whalatai sau i sa matau se i o mai i muli whanua, na e tilo fo i lea. I le matau tia o ati na e o lo whatino. La lana me le mawhai ai, o na wha wau ia ati na e le lei mo le atunu. A le wheta ngisi ata ngata i le tau o le pusamoa. Ta ino e. Wale o e whai ma whawhanga i la kou moa. A le mea lai tup. O le tau ngata o le pusamoa wale niau moa. Ai ala na si ilunga le tau o le pusamoa. O le tau o le pensini. O le tau o le transportation. Ni mea nisi e la iona. Ono tau ai u ma wha me meo wha pena. O mea nā lua ia fo istangata. Nā to tongi tupe istangata au mai i le atunu. Alal mea lengi ona le whai e tātou i tono le tātou atunu. I taunga tā le moe alu atu i tono le atunu. Ai whawhanga ngō fie lau moe ai. Ia o toi whamanatu mai nei i a tia uia le. Le makilisi masi mo se tasi o tua fine. Ko mai umar mātou wange whafo sa usko sipil tebili na ai au tau nuu loi Samoa malolonga o universite. Tel watula a e. Oka le matua le leo le whanganga alo tina. Ia le whanganga silo matua. Pe ono ea au matua e whewa i au matua e se fo maisi sais lai tifo. E whewa i au matua na male tolo a i e ta i sfulu tolu sfulu wha tamai pua. Ia, au manawa mai loa. Sa ai ei teimi e maloloa ia onga, ia universite. Sau rama alu ma mawhainga ruenga. Toi fo ia i le leitio sa au whawaina le na tele o tau sango mawai. Le Radio Polynesia. Le to punga mai ai isi station e lima lea o ngā lulue ai le tele o tangata. Whainga ruenga. Ma tausi ei o lātou a inga i Samoa. E ai leo se sao o le nā i matau. Mo le ngā luenga o whaasile launga e maise o ati nae maleta mau a inga o le atunu. E o whatula lo tua fine, te iloa. O le ase tā toa nai o kilisi masi, tai au. Whema ia e mese ka mamui. Te mani ifu, ala o whea tu atu e. Tai au. Tofu tā uamal tamai pua ai.
E ai. Whai mai tala se o tō whine o whabausili. Ea li, ale le kere ka kopua. Me e ora whia po a lo matua. Lau i nei New Zealand lo matua. Ate o te pule. Alpo whia te aru eina e saula ia lea. A lela o tā pena atua se tātou na i ole kilisimas. Ia le nā. E alu se o tō whine, po lea, po whia ena ngā i ele te maitai. Ai sau whaafia mai. O tātia le ulo i lunga o le tei nā fitu lau whaafunga le atunu. O lea ua whaile kale. Mai lea ele nā mea, whapea eo se kale mamui. Tira fia fo i tama i pua ala iti fo i lele whapene. E le tau vai a na o na wha mama a tō e se o fulfulu al pua. Ma wha mama tūlanga masani fo i leo. O le pua. Wa matua mama le leo umana avis. Ia tu a tō lawal tamai pua i tono le. O le ulo. Saka palu ia i malakale. Kipi e usbore longa skua ngā mea kipi e. Mana tua la le a tō le tino le pua i le i whape o vai ina pe tipi i nā i whasi pua. O le ulu a tō ala pipi i ai ma vai lua i luma, ma langa e tua i lua. Ma o popo a tō ia le pātua ma le tua la. O le pua a tō ala. E wa te i whamausi si o tua whene o wana. Mai asu mai o ka whia aivo. Lau mua tu le whaalifu. Umalo. Mai lo ma le ipu la po e whaisi te le whapene o le ipu. E o atu masi i a toa i lalo le pua. Tu watu i luma o whamausi. Ai e si o tua whene o tangi. Mai boi ka whiwhi isa vi ai. I ngai ka mai pua a silo o makua. The whole pig. Yes, you know those little size, the head was attached, the 4 legs, the whole body. I cooked the whole pig and placed it in front of her with curry. Ato to le tino pua. You see, mai fo mala pua. Nau tamai pua, tā tia i olu, ma whātu ia, whai mai ia se lotu. Awale se lotu e whaiwa. Wa masusu ia se o tua whine matang. Meu te ofo ia te oi. Ine nei mea matau tia, whātu ofo whawhea. O le record le mea leo o tā whi le asole ni. Ao tō tala noa mani tangata na e whaile ia langa kokere aia kokasia se pua a koa. Io, Wai mea nāna whai. I le lava o mea whawhanga. Ai lau pua a koa. Ai lau mua ato. Ia le mea nāna tupu. E mana tu ai lava. Ia nā tau sanga ma nā vaenga. O kirisimasi. Mai loa ai. Ia. E le mwhainga ai a koa sau saistu. Ia lana ai. Alo tamai pua ato. Ia wawai mala. Ia leo. O lo tua whine. E matua yami a matua matango fie le leile taste malule a ano le ta lofo le matiu tilo mai ia te au vai mai la mula ka alo a ui ia te iala ia le wa file mu wane ama matau mafalo malana pua a ato ia la e talieri si o tangata mawhatu ai ia langa e rea si o kou a ia se pua a koa e le loa o nai ka mai pua ala ki fai ai a koa ka mai pua ala tala malie na o suanga le vatele i nei mea o whato anga mātinae tātou woe whai a tātou watinae whai a tātou whato anga o le mea le na o tupu wa solo mai i fafo
Le tō tele o mawhauwhaunga le lei mai la tō sa ngā lurue le lei. A o mana o le tupu vave. Una sawa ila ia leo le whaia. O ngā sawa i male leo leo. A o le manatu i le atunu. Ma o te langolango ina hai le fina ngalo le fionga le li palemia. A ngā ia tina e ia nuu mawhio anga. Fono whawai. Le a inga lava la tō ia. Plan yourselves and your children and what are we going to do with this money? O le mele nai fia whaalongo ia te tai o le fono whawai ma te fono ma le komiti whawhoi. O le hasisi a te nae. O lo e manatu e whai. Ai fia se mea te mana o e whai ele nā mea. I aini a inga e mawhai o na tātou pulu lima whatas. Tō tolu tai tō whā, tai tō lima a inga. I le whanua, e so whatasi whanua. Ina ia sua whatasi o tātou e ele te mea tasi o le tātou o tina le whai papua. Whanganga. Tolu a inga pe whafo i a inga ia. Ua so o whatasi o lātou tau au. O le lātou polo keti lea. O lātou whanua ia. Ua tuu whatasi mai e wae tua oi i tua oi. Te wawa ai le tele o mea tauna whai. Sa o whai atu hoi. Whono whawai. Mana se lau afe po se lua se lau afe wha. Whai ise tau whale tupe. Ia o atu ata ngata la tau ia o lau tau i tu malo. E ai tā lafu a ia o tau ia le tau whono whawai ma le tau seleni le nā. A ia tongi i se vaenga e maulalo le pasene ma le turui. Dan mele me whaina whaina amea. Tele le me. E anga i le ba whau pe a no nofo le i lalo. Ma wawa ai. La me o le whatau mai se afi o le tātou i tu malo. A pe le pau ai o ai whaolangi ka ko awhinga e lua. A le tātou wafono whawai. E supply e le tise i nu uma ia o tau ia lo i. O le alal me tupu. E ngau i nā mele malo o wā. O le la whaile afi le tātou. O le mea le nā o lo o mana o mia. E i tangata. E o mea le whawawau a mene o lo a vea. Ma clients, ma customers le malo i lato essential services. Le nuu lele. Te ua mai whaile lato wafi. Na pe mea le si afi o omi aku malpalaka o le bea ngale ola le afi. Nafi le i tu malo. Wa ise mea e whatu wai. Wha mau poe poe. Tolu tane vai te tele. Tai limas fulu afi. Lita ile tane vai e tas. Ai tolu tane vai te tele le tu malo. E tu tumu uma i so se teimi. Lus fulu fai tu la le. Sfulu male lua masino le tausanga. Alu ta whenga le anga paipa. Aia. E asu vai tasi le atunu. Le tu malo i tane te tele nei. Le mea moni le mea le nā. Tasi seisi vaenga o whaato anga. To ngā whai, maumanga, tamu, le koko. Pulupulu lima, iai a inga manisi o a inga o lewa na whai ala tō whaato anga. Tō whaatasi whaato anga, ma polo keti e tasi, e oe ngā lue ai. E le tau mate Samoa. Aia. Vai i meo moa na le whaatau te ilua tā la ele moa. Tamai moa whapeo. O isi tamai moa tā la li masfulu. Te telefanua tua whai ai. O i pā moa i a whatoanga moa lele e tu whaua moa e tata. I le pā povi te le awa uma na si o mali o le lei. O mea moa fo i le valea, o uma na i lo le lei mea o e tu oio la tau fua. Ma le ngā ruenga e moa, o le o le si
vaenga o tamaiti e whaaputu mai le fua o le moa. O le moa fasi. O le moa e angai i le tūnoa. Mo le tau mawhutanga. Se wawaila ia i le mau me mawhai o na whai. Ale le pe pese au ma whaaleanga le poloketi. Ua whaaleanga nei la o le alal mena woi. Na? Au toi fitangi si ifo. Ta mole koe a moe kasi se avango se i o mako kai fongo. Ina ua i loa ua o le awhawa popo. Ma update le 2 miliona. Ea. Ta fifi i le ali. La tātou uo. I le malolonga. Tātou uo o maila i lea. I isi vaenga. Ole tātou. Ma tā upu e fiao o iei le whasoa. I le TANOA AVA e te maua i le sao. Ma lei atau o sa vea le ua i li i se yuli mulitalo. Al Harrington Lavelle.
Radio Samoa. Taslima ivatol amo.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Toi whatalofa ma whawhenua I fo I a te oe nei fo I au auri o le aso tō nai. Tātou whamawai atu ai le aso muri o le nei māsina o ian a February. Lua awhe lua sifulma le ono. Lea fo le nei amanua. Whatalofa atu ai I a te utou. Pa I mawalunga o le atunuu. O lo o malanga mai le nei vai teimi o le tausanga. Ta mama tua matina matua. Ya mai se lava whapitoa le whatalofa. I lau fionga fotino, whamele, a via e sera. Ma lolo malanga manuia I a te oele tina. Te tolu fo I o lo whafonga mai I le fionga le swafa. E a le malu whaiva ma le whaletua I a me sepa. I a ma le ainga fo I la lo I le ai o keriso. Kala estete. Talofa fo I le talenga tawe veu ma le tumaitai o lanuola I kala estete. Ia bese fo le tō tele o tātou wainga o lo alana ma papa awai. I le ai o keriso. Le lau mua I Wellington, talo fatu fo I pa ia mawalunga. O le ofiso le tātou ai komisi le fionga. Ia tole fo afa masanga fa matala. Ia fa pe fo I lona au vaa. Le ngata lea o le ofiso le konsula. Ia o kila ni nei. Ia, lau fionga ki le tama le malo a fe mata. Palu sa lue fa po le lua po le fionga fo le suafa a wā le malu. Ai, o taltonu, o la isa mo. Le fionga le tama le malo. I le tapo inga fo I. O sui o lona I tu malo. Lea na ngai, I le whainga palota la iti. Ai tu malo sa fata tasi. Ia fa pe fo I vaisi ngano lua. O lau tala noa I mea sa a ouru. Mumoli atu I le atunuu. Amata mai I le paloto le lua fe lua sifurma le tasi. Se ia o mai I palota la iti e fitu sa whaia le dawa I tau. Se ia o mai I palota e tonu a I tu malo. Si umu, whapena fo I le ainga I le tai. Male I tu malo o whale ata le wha. O predictions uma po le wingo lau tala. O le taunu unga ma le whai, unga uma. O whainga palota ia. Se ia toi o mai I le palota wha nati. O le lua afe lua se fulu ma le lima ia au kuso ma se tema. Ele I ai ma se mea na pa ela ai le vase vasenga ma le lau li liwina. O ma ta upu umu palota umane e o mai I le so. E o mai I le tai awa na nafi I palota la iti nei e lua. O whela le me tō te talitonu I Samoa. O le TANOA AVA e te maua I le sao. Aisea. Ma mau I o le tilo le a tau sa vea. I mata upu e lo tea. Upu whai o malo. O winga o tangata. O vaenga wha. Upu whai. O aiolo a vea le tua lalo. O aiolo a vea le tau whaleanga. O aiolo a vea le fautuanga sili o na tā ua malelei. A o ai. O lo tutu afi. Ma whaatala li le afi. Ma whaolo a tau ala ngona o tangata. Nau I a te oe le tali. Wa sila mi o whaafafonga mai moa le atunu o le taulu unga o mea ia. Wanila. Pea na whai atu. E se senga o awala e momoli ai campaign ma whaatosina. O a upu e whai e winga le to mai ma le anga waa o le sui lea o le alu e tau waa. A le ale mafuanga e leio na manu maloi. Le ale mea na leio na to tele sui. E o se tu malo e tas.
Le mele na whaine i le tu malo sa tunu mafono, le ainga malosi, mai ane le whaulu ngā tangifa, ma le whale wha, ma le whale tolu. E le whaingo fie i ala auli. Le oti tua o se fina ngalo ma se to wha alia ma se mana ongo se tangata. E fia alu e tamo e pē le tofi. Au tō sila la ia i le wha tō wha la inga lea. Talia le mana o sui uma e tō wha. Ina ia wha malia ina uma la ngona. O sui e tō wha. Awa iai fo i tangata e la lango lava ia i la tau ana o tau sila nei la pe ana wha pe tasi. Se sui. Ia tau te wawa ai iai le tai fia afe o se palota e manu malo ai se sui e tō tasi peita iane. Lea lava na spiliti ai maua lunga lava le lilifa o fina ngalo ma la ngona o tangata o le tu malo. Po ai lava le sui. Ia whaile nā mo i tātou. Mo le vaenga whai o le whatuatua i le atua sa mo o tas. Te tonu lao se teimi o le so, au le mai o le tātou por kalame. O te tau o na wha mautu mai ai. Ia le taunu unga. O le whainga pānokta le nā. I le vā. O ta whāwhuna i o leista mai ta ia ma le fionga fo i a fui mono. Ia po le fionga fo i ia tunu mafono Claire Tatum. Peo no whai atu. Strategically set out to meet the demands of all the 4 candidates that belongs to fast. Ja. E la taunu unga tā ua tele i le mea lea. Awa o le 5 tolu ono i le 5 tolu wha. Lua pālota e vāi ia tamaitai nei e lua. Lono winga e manu mālo lesi le selau pasene. E manu mālo lesi i le iwa se fulu ma le fitu pasene. Ua mawalunga atu la pasene nā. Nei lo o le pasene manu mālo mai ai. Ia alofa tu au. Awana paule na o le tamaitai o lo o taula lata palo ta le HRPP. Ana pasene i le tangata na manu mālo mai. Ilo na fō le tu mālo. O se si fo i la wha liwina o le whai unga lea. E lua ai sui tamaitai. Wato ai le ono. O tamaitai i to tonu o le mautafono ma le pale mene. Ua tolu ai sui wha o popo o le fast. E mau ai le tolu sfulma le 5, le tolu sfulma le ono. Fai pule. O le whatuatua i le atua Samoa o tase. A whai fo i lai le lava, le lua vai tolu. E mana o mia e la uli, ma le vaenga whai, pa o le pati o le fast, pa o le whainga malo. Au tau te popole. Pea no o watu le asone nafi. O i o le au tau sila ai. Wa mata, o na se i tua, le lango a le tele o isi fai pule o lo no nofo ai pea ma whaatalitali. Ma vali ano ai a i totonu o le HRPP. Awa o leva na fasilingia le ta inga o le vaenga whawhai. Mai tali tonu mai lau tala lea whai atu. Ele o popole i ai la uli. I nisi e mana o mia o le lato palota e maua ai le lua vai tau lau tau sisila ne iai.
ei whaipule le ilope to a whae le to lima whaipule, pe to ono whaipule o le chapipi, o le a whailo lātou whina ngalo, e la langoa i se mata upo se tūla whono teu, se tūla whono tau whaofi, se tūla whono e te tau o na whasolmuri. E peia o tūla whono fo i lea, o whaamsinonga whanua msuafa, luas fulu. Lea na whetotoa i ai lea tunu o atoa. Ma whaingoa ina e le whionga i lea lori. Ia le sāte le rapi va ai. Le pelestene o whaamsinonga whanua msuafa. O le tūla whono e valea. O le tūla whono whaavale valea. Was ill conceived and badly drafted. Ua whaatusa. O se tūla whono na whanau mai, i se whiusua inga a se urunga li i e vāle lea uma. Leidi whai, ai leidi ma whau. Mai tō aila i leo le whine whawale valea tu lou whawhonga lea tunu, whanau mai le pepe o le tūla whono e whawale valea. Ill conceived and badly drafted. Nei whi mai, e inu maila ia le lisi a wali ia na whaia le tūla whono le whangpia. Ai o na nā whasolo atoa i matitifa atoa le whaamsinonga matangata e ona ia mata upune. Le alau te whaia tuai nei. Mark my word and watch this space. Nau tō wawai i le tala lau tasi. Ia le a matua masofa. Awao e leo toi fia wha longo ia whaipule ia leo te whaiatu nei. O le lima le to ono whaipule. O le hero pipi. E ave lato lango. Mai o se mea tatau. La so na lofo ia ina. Matau mawhai e te matau fia. Ngā yo i ngā le malo o tula i mai nei ma le fionga le palemia. I tula whono e manuia ai Samoa. That's on the whaila i whea. Ei malesi tu malo le nale. Wa i maila vea sau ma le pepa whai mai a. Ua manatu ia le whaipule. E alu e lango. Wha mamulu i lona tofi. E toi e whai le whainga panota. E fialu i le whātua i le atua Samoa o tas. Good on you. Good on you. That's your choice. That's your right. O toi tō manatu i le aso nena o fia lava mau whaftai. Ina ua maua le awa noa le fionga le whangaftalai. Le tama o le whale manono ma le ainga i le tai. Le tōwha ia aua pa au. Mulipola. Le whaia isa la tō whiloa inga ma le taute ia e maisa le tōwha i le vai malaya a siata ma le sunga le ataua. Awa ana au i nei foi. Le maua le awa noa. Ona o le aso tonu le na o le aso sa. Sa ma whiloa ia i ma le fionga le whongaftalai. Ai asonga fua o malanga. Ai wawhiwhia lama whaftai. Leanga o mea umalava ia na sao noa iai. Le whongaftalai i lunga o le polokalame a siata ma le iataua. Me umanau o umanau lau i lo atu i le atunu. Pe o le tula whono na whatu ai e tula epa mai lato uma ia le lafo. Ina ia whaatea ese le sunga le pari tele. Te eu ma se pau, leo. Ma le tofinga o le whongaftalai. Ale no foi atu. O e sueni, lau li liu, feato fai, sa veu. O mano fai tau ato le tulafono, fa vai.
le ai ma se mea whapenei o iai I to tonu. O le whawai e mawhai ei o na ave ese le whongaftalai. Alal men tupu. Ana ola wali I o li mongi ma, lo au ma whasala lau uma, wala fuatu e fia mea ia I lato. Wala na toi anu la utala I tua le melea, langa lea na toi lote mai e le fionga le whongaftalai. Ese le tāua o le manino ma malamlama le tula whono whawai. Sa uta o tu fo ia te utou. Tau te wawa ai I le melea. E whewhewhe o e awe le whaamsidonga. E tuli le whongaftalai. Awa ua fiu a so e tono le whawai o le atunu. Le ai se mea. Le ai se tu la whono. Le ai se ai a inga se vanga nā. Ua ngā se ngase le whongaftalai. Ma le mwhai o nā. A apa e whaatino na tiute. Ai na au ta watu I le aso lea. E winga le mata upule na ale au wadi I lea na o nei ma tau whono ma tau wala au ma whaalau I loa. Su e ngā tupe. I le tofi e le I whaapa ia ina ma whaapa maluina. I lunga o se ulu o sisi o la wali ia. Whaata sina ai ne tofi o le whongaftalai. Le se mea. Mea na. Na matua mā ai whi. Male manatu. Awai le se na whaalua ina lafu. A uto e ofo I sa ili le whawai. E le se mea o iai. A le mea ofo ai. Sa u whailo atu. Olo iai le vaengo le whawai. E ma whai ai o na ave ese le ao ma malu o le malo. Ai le se mea e ma whai ai o na ave ese le whongaftalai. Ai o le sui o le ao le malo I to tonu o upu whai. Ma to tonu o le palemene ma le mauta whono. O le whongaftalai. Le sui le nao le ao malu o le malo. E ma whai la, o la iai le tula whono e whai e na vese le ao malu o le malo. Ai le ise mea vese e ma whai o na vese ai le whongaftalai. La whawhea lao na o ma tau whono ma tau wala au. O le ala maua ia I lātou. Le whongaftalai ma le sui whongaftalai. E se le tele o nei mea tala pe pelo ma le tau whaaleanga, ma le tau whaasese ma whauwhau. E na whala utou sila ia. Tu la whono sa mātala noa I ma le sunga le pali tele a o le I malolo ina ua mai a mai le whainga palota. Ma le toe sa fia mai ai. One of the biggest issues now facing parliamentaries of the Commonwealth is members of parliament using social media. I le whapela o lo whaasaina I la tau, I le whaongaina o upenga ta whailangi ma whaatalanoanga. But it's the way that they express themselves in a proper manner and appropriateness of the usage of our language. O le au wala e momoli ai a lātou sāwali. Ma upu lātou te whaongaina, a wa lea ua mai tauina le atunu. Leanga lava tangata e ngana vale. Wha leanga tangata, tamali anga o tangata, upu māta ngā ma le māsua, ma le pā ae la lafo I tangata. Ai lafo fo I isi sui o le mauta, I isi sui o le palemene. Ala le mea lea o mai le tula fono, au tū, o tula fono, tū mau o le mauta. E whaalo alo le isi sui au fono o le palemene, I le isi sui o le mauta. E whaalo alo foi. Le sui o le mauta fono o le palemene I so se tangata lau tele. La le mea le tau sila I Samoa. I le mata ngao upu e la lafo. E sui o le palemene. I isi sui.
Ma whapena fo I sui o le panemene I tangata lau tele o le atunu. O le tāu o le melea. Sau no ia le fionga le whongwhitelai. E tele vaenga o onga e a fia ai saunoanga. O winga upu. Ma le mafuanga e a lai ona so ona la lafo upu ia I tangata. Whaonga ina o upenga te whailangi. Ma whaatala noanga. Social media outlets. Whaatalo whatu si vale pasesa. Alo so formuluia watching you Seville from Long Beach, California. To tele o tātou ainga e lalama papao. I Long Beach. To Seu Junior. Watching you from Melbourne, Australia. Pai Misipati, Talaflava. Ya, whapea fo I tuala mulianga tele Malia Maro. Talofa tuala. Alola so I formuluia I lau fionga mulianga tele. Po o toi le lei pea lau si u whafonga lela u tango e sua se pese a sangato malaki. E toi tā se I e toi whafonga. Ene matua mātango fie. Sangato malaki kwai. Ale a tātou mapuma. Malolo se pese le nao. Caroline Tuala. Talo whalava malole sui fumria. Ia whapena foi. I le ulungali I le o alofa mafui mono. Malole sui fumria. Li tu manga. Talo whalava malole sui fua. Whaftaili mafuta mai. Whapea foi lita sope. O le uso ya fitu wau tala lei. Fuatino Josefa, alo, o faise fe au le to ino. O taveu veu. Fatoafe, fatalo fatu le vai, malo le soi fomaria. Ia fatalo fatu foi ile tamaita I alan wola. Shirley and Yone, familia. Wow, it's good to know where the name came from. Sauniatu. Yo, ole matango fi ole na nu. Auto sila fo le nu ule o Sauniatu. Eito tonu ole alia. It's in the valley. Solaua Valley and the Sauniatu Valley. E li o umai maunga. E sopo ia loa vaisenga. E te whaifo, kwa e whaifo I le atu whale alili. Ai tanga ilo ui tū tau matau. Ole maunga atoa le na e tau o fito. Lea na luatu ia le vale le fo ile le spia so ama 48 ngata to valu e pe to iwa. No. Ya la lo tonu fo ina auto no fo. Il tonga va. Au le nu fo ile. Ele onge le swabo mafa. Tau mafa me ano. Ele onge fo I tau mafa o a ano o manufas. Yeah. All year round. Aso uma o le tausanga. Ale ngon nao le nu. Sauni atu, e ala na uwhai atu lango le komeni mai ia le tō tele o tangata I lalo I whaimai. Tu amana ia tele li le ngoro ngu. Le wa matou lo atu e nela. Ia. O le tāua le na. O le lo atu. O le nu. Ewe mai ia pen ia mina ale fosia mai. Sai fu maluia sa vea matungo fia le proclame. Le la wei loa tu nei sao le yala. E va le uma koe kwa moa a pia ma I lau koa. E sa oi. E vai lava la ke u faku ai le loto.
O e fo o peni a mina i le tala i le toa ma le tau muli ai o matuamo. Thomas Ione, talo falava malole soifo mluia, whaftaile mafuta mai fo i le tātou Polkalame. O lau Papa Junior Tino, ia, whapea fo i ai tūwhal tātou Polkalame nei, fo i mo le awanoe tari e tangata. O le sunga ia Mase Fenika, langi Masavea, le ataua, whaftai i le Polkalame, ia, o tupu pea i le aso ma tātu upu ese, ia o mātou te tapua i atu i nei Kalaistete, ia whatalofa i o tātou ainga in Christ Church. Tua teo, vai kalama, ia whapea fo i miti soli, ia ma uto umalava. Mai i Annie Corleo, valu fitu. Yes, God works in mysterious ways. O mai la ia leo, o la ufaso i le mataupu lea. Ua amata o nga solo malo, e asi atu i le teitai o le atunu. E peioni e vanga ta mai ta ima tau sala o le atunu u le tau wa fiafi na ua mangotolo i nafu. Ai ngā ngaifo ai whaiva o le malo. Ai whaliu le la e malolo. E wawai atu le kālena o i la nei. O le tusi e le tamaititi fo i le reo. Whawelvalea fo le le ingoe a kanata. O le pawana o tala e watu i nā tamaititi. Tusi le malo Australia. I le palemia ia. Tusi i le Minster ia Penny Wong. Tusi mai i New Zealand. I le palemia o New Zealand ma whaaleanga mai i ai. Le palemia alona to know. Who would do that? That is an act of a traitor and betrayal. Ngai o inga nā mura te ngate le eise fatu, le eise lofa, le eise mafofau, le eise mana malama i le vānu nofo malona ta i tai o lona atunu. Aisea, whaoso mai i tu lepa mai sia wali ina e sau e whai lea mea, whai atu lea mea, wha lea ngatu. Ia le fionga i le li pare mea. O la nā lava la ia tatau le nā. Asi sila fui. Nā le ata e le amana ia e lauli. E ata ia i lauli. Lau le lea ongo lauli ma le vai. O le lea i o se whailonga lauli. Le whailonga te tili na le whelua i ma le te māloa. E ata e ai lauli. Alana whau mai Sasina University. A whai fwoi e te ula i le nanu ma le wha ingilisi a le awhionga le li palemia. Ea, wa maua mai ni miliona i lau ngangu pangu le lai whai. Ai pau ia le nanu o le awhionga le li palemia. Ai whana nau mai ai le tai fia se lau miliona. Mole manuia o le tamau a inga o Samoa. Ale malosi o le whaafia poto. Nea talitonu mai. Nea umatu fwale nei tau sanga wa umafwene vasili atu ya ili mongi rao. Wala, toi fia ni units pe fia ni o pe poto e. Awole lo tali. Mai se ilo kaya o pe fia. Anybody who's getting close to being graduated knows exactly how many points and units left for you to achieve. What a crap. Wa ve mambeu. Wa utou sila le fetuleni atu o te tai o atu nuu i Samoa. A o whainga mea lofa.
aisi atu nuu ma o lātou te tai ia la auli ma le mālo Samoa. Leanga, e iai ne tūlanga sa tu oe whiloa i ma le palemia. Ai ua le maua se avanoa. Ona ole malanga whapose, the Australian Minister of Foreign Affairs, Honourable Penny Wong, his visit was unscheduled. It was not scheduled. But anyway, it was good to know that Penny Wong, Honourable Penny Wong, the Minister of Foreign Affairs and Trade, honored Lauli and came to visit the Prime Minister of Samoa. Ese le tau walena. Alela la faya tu lotala. La ya tawala to batiti lele. Man tu le tu ol to ol. O swa o salama. O matuala male ainga salmulia. Ainga sa tanoa. Dele wa tu ai tofo le fia sa wilunga tau tala mai le ngutu. Wa tu le fafunga mai le tunu. Lala me wale fa yesa tala yo lo ainga. Vai atu tuala malo fala le sfulu. Salam malo fala val. Ai pui le launga. Ya te olua o matua ftelai te vanga ma vai fale mal mamalu ya salmurianga. Le ainga fala ngila. La le me wale pu elo ngutu o ito inana. E te whasanga sanga mai ma pu melo tu lou le whafonga le tenu leanga e tau na whaile tala lea. I le lauri o le pale mea o le atunu. Te lua le level. Lea la ua mai tula ti ma tula tolo to wainga o e o lo whasa o sa o la inga sa tuala ma le a inga sa sala. Ma le a inga sa tanoa i. Lea ua mai ia te oi. La le mea ua le whasanga sanga i o. Faiso tofi naunga. Ma e o lo whasa o sa o i lo ainga. Ai te nofu ma maua tu nei le isa o tau tua o whai o wa umana longo mai o to tele tangata. O lo tau ainga mai si la fia le leifo i le ainga. Lo va la lata mai ia te au le tele o tau sanga o mawai. Awa ana o mai i le teimi le nei o le alawa o te anu ta ilo lima. Nei te ua sulu le pōsisi. Se manu e te leo o i se mea mata ngā maha le whaata sina. Whapena pe o le mea le nā wa e iai. Tangata umana. O nai whao so e tutu e oe le afi. La fo i la tau te tū leia lava oe se i e o le au ngutu o le pū. O le mauloloi o le pū. Le la tū leia i oe. O lo la i le talitari e mai. A ule ai i sau mea o mau. O e tau popole lo mawhau wau wawa i atu. Wale i se tina. Le i se to alua. E fautua ina oe. Ala le nā o le leanga o lo mawhau mau whai unga e whai. Wai wawa i le tau whao soso o li mongi i a te oe. A e soli e fo i li mongi le tulafono. He's inciting you to continue to write these stupid letters. O le vā, o la auli ma le pale mio New Zealand, e maua lunga le fola le nā. Tātou te whaalo alo i ai. O le vā o la auli ma le pale mio o Australia, o le fola maua lunga foi le nā. A le mea leo e whaia nei. Mea leo no whaia, so ia le tau whaalata. E olo le tepe lau porklami mai ia,
Whātalo whātu ma whamaloa tulu soifua I lau fionga le li palmia. Whaftai mō ngā luenga le leo lo whatino le aso ma le aso. Mana ia tele au ngā luenga ia toi le liu mai lo tui lo mal patu o lauli. Ile mo le mele. Lau le fia poto o lauli, lau le lea alu se aonga, le ai se whailonga, vai le mawhauwhau, tala pepelo ngā oi, la lau fua iai lau fasiri po le ale tu la fono le tala no mai lauli. Ale tu la fono na defamation. Accusing lauli that he is a liar, that he is a thief, that he is corrupt. Where are the evidence? Bring the evidence on. That's the law. And the legislation Laoli is talking about. It's a criminal act to accuse somebody with no evidence. He's encouraging you to write those stupid letters, to incite the uncertainty within the ramification and the relationship between a prime minister to another prime minister of another country. E lo sau whea aula nā. E te whaita tala I fua. Ia Penny Wong ma o ia Albanese. Ia po o si toina fo Christopher Luxon. That's none of your business. It is between the two leaders of the country. It's a government to government. The bilateral agreements between a government head and another government head. Ya mel government head ole faululunga matanga luenga o la mel faululu ilo oi. Na wo matua ye tala vai no o tali atatu le fionga le li parmia. Meta wo so mai populi. Ia le whasoa tapuala, le fionga e fui awai lilima. Ma le paremia. Le halau whea ue te tau soi fua e pui ia. Ia tui le epa. Me whai mai ei o le mawhau ma. Nā o le ata o lauli, ma whea tui lauli e tui. Ia, talo whai. Ia no whai, ina ma whale lau wasi e ma oi ina. Ia ma ata e lauli. Vai e o whai e le ata lauli, malana soi e itai. E le oko le anga e le aka lauli. Mare kali e nai tō ina. Pui awai lili I tapuala ma lauli al mali e tō, le fionga le paremia. What do you do about the sense of humor of these two gentlemen? One is the Prime Minister and the other is a journalist and broadcaster, making the interview interesting. Mai waita lava. Ta inoi. Fesili. Não, vai lá meu lá tu fesili e fula uli. Por lá tu lá fono. Alo fesili to ina nale matu tua. Salama tuala ma tanoa I male mamalu. Le aingra falangilang. Sale muri anga le fale o polu. Talo fai, vai maule swafa. Fatasina le swafa. Le ai masana tala ua fai I o I whaulu lunga o e ro wha sao I le lato ainga.
Awa o lesi la mel nau a mai nei e to ina. E salama tuala malea. Salmulianga. Matano ai. Nau te vai tu fo yolo saidi mai ai ia sala lupe chan mau. Tui te au fai atu foi. Ia le fionga whalina hoti. Elange sengi e foi inga ele mele na. So there you go. Why are you so against the Honorable Prime Minister of your country? Tasira me sa o walanga tele ono foi Samoa o Samoa. Umana e tangi I oi. Ile toina ulupo o naisi ni Australia ma lana fo I wha vasi le naisa uena. E tangi fo ya tiu malu. Yo lo tiu malu le tamaititi o le tiu malu e bambalu. A le tamaititi le nao mai fea fetu junior. Wa matua ova se mea le mafo fau. Tala noa mai lava o le tamaititi. Wauto wawai. Mai le swafo le tamā, ma le alo, ma le nganga pa ia o te amene atu wai. Whalpui la uri le vaso lea. Awe, Nala wole la wolole, unga la woso la lona whanofo I oi. I Sydney, Australia. Au te ofo. I le toe lofa I fo ieo si whawhine. Weo te tango. O toi tilo atu I ai. Whapela utala. Something is wrong with these people, man. What are you on? Can you tell me what you're on? E na le whaia ma tau le atua. Tau le atua. Tau le ngang pa ia. Tau le alo pele. Le atua le tamā le atua le alo le atua le ngang sā. O te amene atu. Vai aso lea whalpui, vai aso lea. O te whiwhi. Wa pei o tangata la tu te whaitauina le tō whā ma le whātō whāla inga. A le fionga. I le tamaitai. Whamasino. Te leo tui whitala noa lai le whamasinonga. Ai o te whitala noa. Ina ia. Alofangia le tātou atano. Tātou te talo mo le fionga I le tamaitai. Whamasino. Mawaso na whinangalo. Whetūtū na iai muni ao le tū la whono ma lana fo I whinaunga. O le tū la whono. Ia maua lona while mo. Maua fo I malona loto tele. Whai ai whai unga. Ina ia maua ai le ami o tonu. O ia matau. Ma lea matau. Tō tele whaululunga o malo ese o le a anga I mai. I le isi wha I le 5 masina o lumanai. O le a tō tele whau nisi o ofisa o malo mai atunu mamau. O le a o mai e tu inato la tō tusi tō whinga. Ma o le a wha tu wina ai o lato ofisa au tu I te tonu o Samoa. Many foreign countries are now presenting their credentials to the head of states and the Prime Minister of Samoa because they will be based, their offices will be based in Apia. Malo falani le nale, malo na ampasa, le malo Japani, le malo Seina, Israelu, Fiji, Tonga, to e lau ni we, le atu kuki, whapea foi, the Secretary of States from the United States. Le malanga mai a le fionga le kovana, ma le lutena kovana, ma le fionga, I le pelestene o sanate, mai tutuwila mamanua.
a o loo a ngā I mai fōi le tupu ma le pale mia o le malo tonga. Ke sisilei. Oi lan tangata o mai asi o li kangaka. Oi kaka o mai. Oi kangaka o mai koke. Wa mangi lako credentials i ate o te saini. Soli. Nalo u atala. Suila wa mio. O ualofa I tangata o lau ainga. Wa tūtū mamau mai tangata. E o I tangata o le ainga o lo utua whawhine le ana lunonof. A o koe o ala koe lamba oi. Ka ko ko fasi. Era fasi ka mai ma. E angi al sa vili karianga I le me. Ke o fa le kongo koe. Ya fa mai tu la leota. Paftai sa vea. Leo manino mal malamatu. Sauniatu is the church pioneers in Samoa. Sa olele. Tangata I pioneer ulua I tangata na lato taliina le tala lei. Ia mawhape nā lo na talitonu iai. Matau muli muli ai ise no whaanga e saunga le muwai. Le whatuina o le lato tapo inga. And Sauniatu became that pioneer place to protect them from public persecution. Yo. Tele mea sa fetulina iai ia tangata o le tala lele. Pe mai ia Bruce Singer. Tala severe. I love your show. I love watching your show when you work. Malo fatai sa o whapiniki to ye vau. Yeah, before Ilani Tawanu, watching you from Salt Lake City, Utah. Now, saying hello to my brother, Lieutenant Sergeant Le Atawatawili Ili Haseni Rohala, stationed in Washington. Yeah. Maltamaitai o Keipo, Yafa Pefoi, Siaudu Fanau, and Messelzamaitai o Mata. Patalo Fatu. I lo utua whawhine pele. Doreen, I Salt Lake City, Utah. Ia male to o tele o tātou ainga ai mai se foi. Ia sui umole kalesia Yesu Keriso lau pa ia o asungatai. Patalo fatu ia Anafina Louis, watching you from Kylene, Texas. I know some people that live in Texas. And my other brother used to be stationed in Fort Knox. O mai tua unutoa talo falava from Louisiana. Okay, kai mamau fole me walu ye o ia. O matali. Pokarate talo falava. Oile si tungatela from Torrance, California. Ano mai leo la ufa so ile mata upulea. Ele mata upu lea, langa no I Samoa tonu wale temina, tupu ele whala vilave lea. Le vevesi lea, I le whailo inga, Penny Wong, le minsta, o whewhatawa inga, mamata upu whavao I whafo, o Australia. Ma le whatal noanga foi, ma le fionga le li palmi o Samoa, ma le au tustala. Me mua. Ole tātou vaenga o le autustala I Samoa. Whātulo watu I le komiti whafoia. Lau whionga le tamaitai prestene. Ma le lau a whono. A le JOS po le Journalist Association of Western Samoa. Whalapol patonga le autustala. Lau whaasala lau I tono o le tātou o tonu.
Fea o iai au tau te iala. Te leo manatu e whaleanga ia lau tau whato whala inga. Fea o iai se manual. Fea le tātou tusi tau lima e masani na whai. E masani na iai. E tali iai fesilia le tō tele o le atunu. Ua lātou le mautonu po le atonu le mea na tupu le aso le alela uta ua tu le mea na tupu. O le sunga ia piosio. O se wofo i a te au le tele o tausanga. Le wafoi ona manga lului. I le whepasia i ma le whemori tai o tustusinga mai Samoa. A o vea na o umawhatonu o le tātou newspaper, le manu Samoa. Whatasi ei ma le tātou newspaper, Samoa Sports, ma le newspaper ua whaingoina o le Samoa Times. O tau se sila lai le te leo le ngā ruenga sa whai, ma le umi o le teimi sa whai ei, tusi, tautala, whai loa, ma le mau ngasu sa whai. I nei a mea o tala e tau longo ai le atunu. Au tau sila fo i le mata upu lea. Fea o iai ta iala. Where are the guidelines? Where is our manual? Where are the rules? Au tau tala le mata upu lea. O piosio, stasio tu stana matua. Mai folo taltonunga ua matua. Ai ei fo i mea ua amatau na alia e mai ai. O mai tawina ai mātangi ai ni whaale tonu e te tau o na o i ai le whaato whaala inga a le Jaws ma le tau komiti whafoen. O a lela whea tunei, le mea mumbua. Ofu malai. The dress code reflects respect. O la ei, ma le awala tātou te a ngā ia tuai. I le vāwa ai mai, ma le sila mai. A malo ia la tātou woi whatale noa. E atangi ai lo tātou whaaloalo. Whaaloalo ia te oi o le tangata tu stala e whaapitoa lo tiute ma lau matafa yoi. E te whialu e au mai le sāvali e momoli. Our dress code also reflects professionalism. Yeah. E loai le matua maua lunga o le fola e te tau ave ai loutu langa o le tangata tu stala, o le tangata whaasalalau, o le tangata e whai le whai ai. E malama lama i le vālea. A o le au wala fo i e whaatino ai fesili. E le ai se isi e tio i lau fesili e winga le 5 miliona. Lea na mai, ele malo au se tālia. Mole la kapi Samoa. Wouldn't you rephrase how the question is delivered? Why didn't you rephrase the question? Or in other words, change the way you ask the questions by the use of language. Instead, the way you presented and asking that question clearly reflects that you side with Tule Epa and the board of Lakapi Samoa. Ana ubono whanongolongo tofo elisi au whatalanoanga. Yoi.
e te sai ma e whai tioina le tau fia. O le saini ala auli i le wha mamulu atu o le 5 miliona. Natala lauri. Never. I will never sign anything unless those board members and board directors vacate and leave Lakapi Samoa alone. Alewa sa tuli mai, momoli mai, tuli mai oe tula epa e te alu e momoli, le sa vali fa vale valea, i le taimi se. Kasi sila o me no mai e fai. Signing the MOU, the Memorandum of Understanding, based on trust, values, and common interest. Whalongo lei mai talinga. Ale mele na alwa tu so sofa lava. Ano fatu lau sunga. Aina e alu watu maleanganga moni. Intentional. Mea na whawhau. E whamalepe ai le anganga moni o le whatalanoanga. Ma le minsta, whatasi ai ma le tau tali atu a le fionga le palemia. I loutou pā a ma le lemi ngau. Yeah. Matanga se tu salva Donald Trump. Five Donald Trump. No, stop it. I don't want to hear that. Get out. Tell him you tuli Donald Trump. If I for my please get him out. Get him out. I don't want to answer to that stupid question. Your question, Piosio, was politically motivated from Tulepa. Because you love Tulepa. Hey! O tau nei, au whiawhiola ia Tulepa. Tau te o lava ele me ngata mai ai. E momoli se sa vali fa vale valea. E leo le taimi lea, o le tala no le MOU. So ani mai Australia, isi ma ta upu ia le malo. Pe o nei ai, assistance with marine protection. Ofiso leo. Cybercrime unit. Alea, wa sa ue au mai ele sa vale Tulepa. Fe mai ale tala ale fionga le mista. La tala le mista. I'm afraid I don't want to get involved in your domestic politics at home here in Samoa. That $50 million for the Lakapi Samoa is also a shared government-to-government bilateral agreement. And it is a responsibility to develop Lakapi Samoa. Ai fa mea lauri. Woki kako Lakapi, o kou mai o kou, o lau fai upu. Upu fai o malo. Fai pule. Ta fe pe ana toutoe o mai nei. E tai le malo ma toutoe malo mai le whainga palota. E le ai manisi o nei mea I loe le atunu. E whapu mo o lava I te tolu I. Ma whai ai lava le mea e manui ai le tangata ia. Ma whai ai le iwi o le tangata. O le tau pati. O tau tangata. O le tātou tupe. Elo e awhi ai nis tangata. You see what I mean, Samoa?
tangata ma ta utia tangata nei. Na tofi mai o tau malo tau te o i meria. O le tali e le ai. Ai o tofinga i e whai e la wali ia. Malosi le pawa ma le pule. Wale ma whai fo i e nai pule la iti o ai fo i o i tu malo. O lo i ai o lātou pūlenga la kapi. Io e. A le u tau o mai. Fosi le maso. Whai mai o sui le whawai. If I were you, Mr. Prime Minister, Honorable Lauli Al-Maliatua, abandon them. Not the sons and daughters of Samoa. Create a new union that will be recognized by the IRB. And tell the IRB, the Kapi Samoa needs to have the assistance of the government. And if the Samoan government will not assist the Samoan Kapi, it will never survive. So therefore, bring back Lakapi Samoa. Bring back Lakapi Samoa to the Samoan people. It belongs to the people. The government needs to be involved because they are the bigger sponsors and donors to Lakapi Samoa. And why are you doing this? What are you doing there? Say, oh, if I upo le malo, ma le atuno, ma le tu malo na le, ono to mai tonu. Wai lo ma tilo fia le atuno. No to mumusu e ese. Mumusu e ese mai le whainga palota le lua awhelu sumaltas. Leo wha solo mai lava I mea tau te mumusu e ese mai ai. O I tutono la kapia Samoa wapa atu a pipilo. Tua manongi le anga. Le awa le atunu. Whai mai ia aso tolu. A vei malo. Mai o mātou le matamatatu I Mohave, Victorville in California. All right, talo whai. Perry Swapson, talo whalava. Yeah. Avamaya, talo whalea taua malo mo le Porkalame. Good to watch and listen to all good stories regarding different missions. Oh, kia ora talo whalava. Peter Enelico. Yeah, and also from Petillo, watching you from Palm Beach, Florida. Oka le tōtele. E na lo tō sisi lato. Lata I le tōru wafe I lato. O lo o mai mo mai. O Menifee, California, watching you. Mafina talo lava. Yeah, fa perfo I le aunga sila. Nei te o mela tala I le metapula. Lea la o tali mai ia le uso ia piosioa. Pape o lana ia tau, yes, of course. Ila wa ia tau. Ai e malama le lei le upulela o whaatua. Not every right is an absolute right. Whalongo lei. O le upu o le a ia tau. Ele iai se a ia tau, ele iai sona, tua oi ma sona tau nuunga. Awa o le teimi a e whaangarai wa ia tau, e lo atu soli lea ia tau o listangata. Wa soli tu la fona. E o whalai le mea lea. Freedom. There is no such thing as an absolute freedom. Saulotonga.
Nei se me ta o se sa lo tonga a ia I matua se lau pasene. Po le a ia te tau se lau pasene. Le anga fo I a wha ngā loa lawa ia te tau e sori ei le wā maisi tangata. Ma sori ei ma le tula fono. Ona I lola ia lea. O sori tula fono lawa ia te tau. A whai fo e te wha ngā ina lo sa lo tonga te whasio tia isi tangata ma wha manua si tangata. Ona I loa fo I lea. O le au ngā lo sa lo tonga. Na whai ele mera. There is no absolute right. There is no such as an absolute freedom. E iai tua oi o mea uma. Ia, whatalo whatu le whionga tau le papa. Leo Pepe, William Leo Pepe. Ia masiana mana mea ia Ruth. Skeidu liu sione. Talo lava from Sydney, Australia. E mai ia. O le toa mai vai maunga. E muli uma ia I matua moa. O ai I o afo I matua moa. I fafo mai o Samoa. Ma waka makua I kele ai ma fua moa makama I moa. Wa sala lau solo. E peor company volele le tau fatu e la wali I America e ta ole International DNA. Talo for wrong. 222. Yeah, lena. Alo le sei fuman via Sao Leone. New Afaese. Talo for love. Malo sei fuman via. Malia Porter. Yeah, fa perfo iso reta. Felice. Mai. Yeah. Talo severe. Mato. Mata matatu. Malo le tau tuele. Tino fi foi fa longa atu I porkaram. Renei aso. E mau ai fo imale ata. Yeah. Mai anoa. Ai, wau malala tala le mea nā le whape ai ia piosio. Ioe, ale ai a tau o leo tu stala ma le saola tonga. Ioe, leo umalana whātu lau tala lea. Ina mata aupule nā, ele isi ai a tau e se lau pasene. Le isi saola tonga e se lau pasene. Ai fua foi. You know, there is time and space and place for everything. The question was inappropriate. Why wasn't it rephrased and asked again later? It's like you're telling on auntie. La wali I mumusu sangine mea. Whapere sei kango mai la yo o Penny Wong ile slap loud. Ale lo. Ngale kango ko Penny Wong. What's your question? But this guy didn't want to sign the 50 million. Look, it's up to him, man. Really, it is true. The government of the day was asked by the Australian government to be part of this bilateral agreement. E te tau na iei, le au le malo I te tonu I, ma se leo le malo, ma se sao le malo, lango leo I loa. Tele tupena le loa. Tele mea na misappropriate of funds, telo tau sanga ea. Nana wha tau mana ia o tau li poti ma ave la ia le o le IRB. Ale loa. The reality of things. Who prepared that report, that financial report? O mea umanai. E matua fiufi wha manungase. E teu lu ma fale ma le mea ua ave le lipoti a o tua fale ma lo ma to tonu le loto I fale. Tua manongi leanga ma lepe ma ua whape nafo I o nā tangia mai. I le taa alo tama, ma le taunu unga o le tātou au. Ma whai unga pe a whaita alonga.
Whaia ina. Le sao i lea tournament. Toi titi a tātou le sao. I le World Cup. E o la vai au lo kapi. E le ilola kapi. O le fatoa fata i taina la kapi. O le lato ta alonga le soka. Mariki kiki. A le ma kwa aisu lambi il tātou au tu lou lava. Le whaia onga whapea fo i lato. Nā yuso tama ta alo ma tama whanau. Ta mali i fo i o le tanu. E o lava le au ta maita. Ana o tau alo lofa le au le tanu. Whatever o tau ose. Get out! Tawha le ti ngā o tau loto. I le tala o loa watu. Whai masui ma whawhonga. Anga o le atu no a toe alo lofa. Ma toe wha ma popo mai. Ma fusi ma wha pele pele lana au. O ese. Ile nā o tau ia. Tau whalongo e i tala le. Ale paramia o sauno. O te le sainia se mea. A whai o le tūlanga lea la auli e le mali e toa. E ta tau o no o iai. Le wha tō whala inga. Whatatia la ia leo. O e whai le la tō iuni. Wa ai le maengo le tūla whono. E ma whai ai o na toe whausia sesi iuni. E whili tā ngai nisi te whono. Ma nisi sui o le komiti whafoe. I lalo le tūla whono. Ai tūla uri i au e whaile lako yuki. O e whaile lato yuni ma tau e fusu ai lava leo ni tupe. Tala sa o le tala le nā. Ia, biosioa. Ai whaile i o lai. I le whatonua atu e au le mea le nā. Ale nai te sila mai mo ia. Te u whaale leilo whonga. O la e. Ale umano whai atu. Our dress code reflects respect atangi eilo whaaloalo. E te whaaloalo oi ia te oi and your work, line of work. Who you are. E te whaaloalo ia i la tau le tātou te o e whaafsanga. E te whaaloalo i le mawalunga o le whola, le ua e se e iei nei. I le whapek e o e kua le mo manga o mai sa whailu ma i ma whai mena. A le se ala nā mea, la ma o tau le. A whai o tau ni matai la ma o le whai whale i o tau la ei. Se i e whai tanga ma se mea whapena. Ai ua. Na o le maasiasi. O le ala le na la iona vatu le tualalo. E le ai a nisi e whaia le mea lea e le tātou o sosi ma le tātou. O tātou lapa. It's the jaw's responsibility to keep these people on their heels. Ia malmalama iai. Ai tasi nei tu la fono e le tau wha malmalama ina. E loa lava le tangata i lana tau tala ma lana tū ma leanga ma ona fōringa ma ona lai. Ioi. E le se lau tala le nā. E mai ia sale. Tala whale a tau sa vea le fai makukari e kua inei. O i loa whenunuti o tila lafo. Lau tala sao le tala le nā. Ti ngā mata o tangata, ti ngā talinga o tangata. O tau le nā, ua mā lei ai le au. O tau nā. Ua tā mala ai. Whale tonu le tātou au. Mea le nāu te ofai. O le lea le lofa. Awa ana whapalota nei le sailinga le mea lea.
Well, lewa tau te whafo o mamale mawhala. Go back to Parliament. That's how and why people voted for you to sit in Parliament on their behalf. They didn't vote you to go and sit on the board of directors of Lakapi, Samoa. You were appointed there by Tulepa, by the board chairman, or the chairman of the board. Te ofori ta itali ina utou. Whaulu malo ai pe ina. Ai le sei whalongo mai I upu le atunu. Upu ma le atunu leo te vatua. Savali lea le atunu leo te vatua. Le ai masesi. O tu si sila ye. O le whawai lea ua whaonga e la wali ia. Le fo I whaonga in a political maneuver of how the selection for the leader and the board that leads HRPP. O te si sila ye. O le tua inga whawai le nao lai whai o. E sa ili e te tai. Masui te tai ma le whailau tusi. Ma le komite le HRPP, lea o toso mai, whao ngā I te tonu. O le mea lea, which is, it should not be used in Lakapi, Samoa. The constitution of how they select members and leaders for HRPP should have not been used here. I te tonu le Lakapi, Samoa. Nala whala na o wa whainga tāi o no, ni milo le mea. Leo a pei o se vaenga whao whai. Le Lakapi Samoa. Ioi, mo musu e o ese ma le HRPP. E o lava I le la tau lava vaenga whao whai, ua mo musu e o ese ma iai. Mo musu mua e o ese ma le malo, leo o toi o mai le temile nei, ua whai a ina whaafia, tu sa ua fia la whai ina. Fai ina le palota lo sutasi. Fai ina le palota I fitu o whainga palota la iti. Toi fai ina I palota e tolu, tu ansi, mau, whapea foi ale vena ale. Toi fai ina ina. Toi o mai loa la lea. Ile palota fa tope. Toi malo foi. Toi fai ina. Malo foi le fas toi fai ina foi na. Leo toi mai isi palota la itine. Tu sala a sila ia. Leo ova le se fulu mon tupu. Manu malo I whainga palota le ae pe pese mai. Fa kau le paloka ngoi le paloka wa. Exactly what Donald Trump did in the last election. They said it was rigged. The election was rigged. The election was bought. Patalofatu Valoas Fuiva from Brisbane, Australia. Leso na ato ye le tasi le tausanga. O le pepe fou o le matu wainga. O leli I o li sona Junior Lavea Ulungia. Ele sa kali o le kali o li siwa kali. O lisi le pou. Lai malo sa vea whaftai, o moa I le ata male, ma li e foi o le nei aso. Whatalo whatu, ia lisi le po. Watching you from Perth in Western Australia. I apologize to my dear friend Hans Webster and his lovely wife, the children and the family. Malo le soi fumanuia, tata le noa I se teimi, ia ona ua vave foi le malanga I Samoa. I alofa te le atu, we will get in touch with you
Hans Webster, thank you for your patience. O Valoa, from my Brisbane, we're watching you. Le ato severe, talo fai. William Skelton, talo lava from Brisbane. Yeah, before ia Malia Potter, la tato wo tale peselia. Pese mana tua I lava. Ia le tato vaenga lea. O le sangato Malaki. Saint Malachi in Ranui. Sangato Malaki. Le aila le kausu a kule pese soli. Sangato Malaki. Ia, okay. E mau lavali lau fionga murianga. Lele la ia. Lea wo mo le pese lea. Ale fale na ia moa, Sangato Malaki Choir, back in, I think it was 2000. Yoe, la tatu wo tale pese le vai ei foi. Ia, wa foi, le fa fonga me esio to fine. Muli anga tele Malia Morrow. Ia po le fionga fo ia tuala. Pe uma o Brisbane, po Sydney, se meo iai. And to all the members that are still alive of Sangato Malaki Choir. Ole, o foi pese mua lava le nei, to tele. Ina ua o male sunga ia sale aula, le tofa ia se mau stasi foi o li pule o le tatu le tio. Se mau matei o sangala. Foua fatua o moinga o tatu o la aupu e leo, ia mamasini na tulanga whapena leana maoi. Ole o foi pese mua lava le nei. Ia na pueina le nato. Na matu pueina le lipine le nei. Ia eusi ma yei ia le whafonga. Sangato Malaki goes out to all the members of Sangato Malaki Choir who are alive, because that's 20-something years ago. And many of them, I've attended their funerals, have passed to the other side of the veil. Samoa
itanga ole kifi alava Iva siva mai mai ata mai siva mai Lue o vai lu o lima siva mai Sau yese tau pomoni Sipa atinga lova maoni Avia yo ese tau sala E pa avia pilo wanganga Siva siva mai Pese pese Ai ouso ai Pese reggae Siva siva mai Ata Vesuia itanga Ole kifi alava Vesuia itanga Ole kifi Redeemer full of culture, y'all. See that girl, she does something to my chemistry. And when I'm close, I'm sure she raises my temperature.
Ia, toe whatalofa tu fo i le pa ia mawalunga le whai kala li sia wali i bai ai wa kongi se kasi le li leo sa whea wa so bai i pese a whatalofa Rolandi o sia malol se fo maria Mark S. Tolefo lo utua whawhine puni puao Kilma le langa le sai whalunga mai wa whafua se i la o walu i Samoa ia ai o le asunga fua o le a lele atu ai loa i o le tatu pusa vai Fatalo fatu leuso malitama ya no for inga. So yes, I will send that both to Perth and one to ACT for Hans Webster and his family, and also to Nofoinga and Punipuao Kilmer in ACT Australia. Yeah, Whamaitala Mark as Tolefo. Sole, wa fiangi mea ngā wai. Ai wha ki kifa ngā wa o ngā kanga kele koe banga. Whatalo whai oi i Avondale Park. Ia, lo to telefo uso lo mai boa ma. Whafonga mai iai. Ia, whapea fo i le uso ia ale mamoa. Tātalo whatu le tātou Polkalame. Ia, whapea fo i le uso ia awha masanga ata. Ia, ma le to tele o tau le sunga ia se yuli. Billy Kunwaiu alo le soi fo maria fatalo fa pitoa foi e le uso ya feti harder ia fa pe foi le tua fine ya Linda ia mai latu u bolavolo o ngadu lua i na ile no fanga lea na pole fa le finga wenga o le Teagle Chicken in i Henderson alo ngā lue. Ia poi fo ia le whanewhenga ruenga o ngā lue i le asolene. Ia, malo le ngā lue, ia malo fo i le whatotoa, ia e maise fo i le lava pale male ono sai i tiute o lo o whawhenga iai. Catalina Alefosio, whemai, o talo whatsavea, watching and enjoying the music, watching you from Mullumbimby, Byron Bay, New South Wales. Yeah, yeah, ngatu mole sapati le aso taiao. Dan Couriers, haile atoa. You are still on just got home, relax now. Manuia ia taimi o totoe ole ngā ruenga. Ia, ole ua toi balu minute o na tālea ole i tū la. Ono, o fa umi sia kako wa mio nei, ona, o lea foi sa, iei me sa tuto ai i le nei aso. Tamali i Freton, talo falava, malo le soifomanuia, o moli mai. Whaftai, ia le mafuta mai fo i le tātou Polkalame le nei aso, tango fi tufa le tātou Polkalame. Ia ma share fo i nisi o lo fia, mai moa, mamana malama. Fa mawaenga sa fai, talo falava, watching you from the Garden City in Christchurch. Valelia Muripola Ioane, wow. Ala mea tonu wale nā leo te whai atu i nei. Mea nei i tau na whai. I le laka pia Samoa ma le vevesi lena mai nei. O le vesiri whapurikiki lena pio si oa lena au mai. O le mea na momoli mai e le ratu to ina. O tuile epa. Ia ai le sau i le mea leo whea tuile auti. We have to clear out all the politicians from Lakapi Samoa, including the chairman, which is Tuile Epa. And not only that, wa umana tali maili tama le tabai minister, omata upo le vai fafo, Honorable Penny Wong, ile fasili ya POCO. I'm not going to respond to your local issues and your domestic politics. Period. Ia ona whapeleo se manatu ia alofa mai le tua. Pai lua tusa so tātou manuia. Ia anga leifo i le tua i ngā ruenga lo tau wha mai o le nei asu tō nai. Mia tele sapati le asu a tai au o tātou tik tai o le atunu. Lo tātou malo pele i Samoa.
lau fionga le malu le malo, lau masiofo, fa pia foi, ia le fono suito fia mo lato faletua. Ia mai se foi lau fionga. I le li pare mia ma le faletua, sui pare mia e to lua, ia mo la ainga vai atu o la mamalu ma o la tau langi. Fa penai lau fionga le fonga talai le tama o le fale manono ma le ainga i le tai. Le sui fonga talai, ia le fionga ia afa masanga, ia ai mai se foi, ia le mamalu o le pulenga o le kapeneta, o sui minsta, ai mai se foi, o faipule uma, o le mautafono ma le palemene, ia ma le ofisa o le fono. O i tūtau angai, o le malo, peo na iai, ia le whaamsinonga, whaamsinonga whanua masuafa, whaamsinonga fo i o soli ngā tula fono lau fionga, e le whaamasino sili ma le mamalu o le whaamsinonga, e mai se fo i le tapo inga, a le fionga i le tamaitai lo i a sili. I maruia tele, ia malolonga o le whaiunga o le nei vaiaso, whapena fo i le angatu o le awhainga alwenga tutofi a le tua. Ia awa i o le sapati ma le upu folofola i le aso atai au i le ngata i Samoa. Alo whaanga mo outou le awhainga alwenga uma i Samoa ma outou faletua, ia ai le ngata i lea. O le sunga i le whawhingainga. Reverend Seti Uta ma le faletua, lo tausia ia le efa kasa i ina i le tātou nuu i sa le moa. Ia whatalo whātu lau whionga tuala ma le whaletua ia peka e maise. Tātou maketi le nao lo moa le tātou vai o le ola. Ia anga le leile atua. A whitai mo le whaangaina o le lao o le maunta. Ia o le ua vema maketi ua tua atu ia i le atunu. A whitai tuala. Lau fionga le saoli i whapea fo le whaletua ia peka. Ia ele mwhai fo le whaangaruina le tātou maketi pe ona iai. Ia le tua fine ia malia. Nive ma le tamaitai o Mareta, luas fu ma le lua. Templeton Place i ina i Manurewa. Glendon i al sfulu tolu Lappington Road i ina i Otara. Ia whapea fo i ona whamanu iantu. I le si pui tātou marketi le nā i West Auckland, Grand Market, i ama le tātou Island Market i Avondale. Ai le uso ia VJ, a mise fo ina i uso Samoa na lo whatino ina i le suavai. Ka le maanga i o luau, maanga i o fo i ma le talo le nā o iai. Ia, a leo le nā, ia. A whea ne lo le Tasi Market, i nā i Mangele. Maua ai le fisoswani o le vai o lola, e maise le vai o le cancer. Ia, e maise, amantu le whamaisenga fo i lo tātou ainga wai le whaingo fie, lo tātou ainga ona o le malanga le maliu ma le oti, ma le wala aupa ia le atua i lo tātou uso, ma lo tautua ngane ia te utoutua whawhine. Ia mua avasa. Mua avasa, iopu, lolo vai so alo leu tele. Ia, tonu e tō tele o tātou ainga o le atangi mai ala. Ia, ona o le whamui moe le peau whama vai. Ia, ma vai atu i lo tātou huso i se teimi o le vai aso fau. Ia po le vai aso atu fau i ono tua. Ala tātou o tale peselea. Whamanui atu ai. Ia te utou umalama. E ile basanga le ro fatu nei au mai ia suafa se i whālau atu le whaamaruianga. Ai whai mai le si tamaita i a te au. Si whaamole more o ke lo whaaleo ingo le masanga au te lei lo si pela atu le text. Ka whiwhi ka ingo i ngoi. Le lei, well, o tala nā mami o ngā tātou tangate le nei vai aso. Yeah, and those are the stories about our people this week. Anga leile tua. Ia, ngole, saungole mu iso senofon. I leave you with one of my songs. Wafai ngoina ole nofo totas.
Loto atasi ma fau ngai wa sau tualasi lea lo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa moatu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai Le timu ngai se ito mai Wa o ngala lai le fia inu vai Fai mai e so tala Po o a upele ai Lalulangi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa moatu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai